Edoso. But I had buy it. You number near you. Good. I say you to me yet. Now the buyer no. When I'm before. David. Minimum. The one I didn't buy into no. Akoma and your radio for. Into no almost say Brebe. Into almost in his Canada, anybody ombe. Yenya dia ombe. Na $9,000. Okay. Na almost see you. Beko YouTube and no Akoma A79 YouTube no Akoma A79 also ube to me alcohol na ube to me alcohol na say bibia to me aye kama ewo yen YouTube page hono aha na mo amhwe YouTube na mo subscribe ye no adawroma mo momodi ase mo be subscribe page no de amaye na say bibia to me aye kama ebre so a you get notified na say won so wakoso a share ama foforo so to me enye bi a share na sa pepepe and make us say OPD Radio GH one ewo UK edemu live pa Big Love Radio ewo Spain Asopa Online Radio Altaibo Radio Modern Ghana and also edempa na Nikki Pizza Fan Club yes sister Nikita and yenua bema Mr. Siama Pizarro make us say Nikki Pizza Fan Club for UK NGH omo eta ye chide emu eden Ghana Association Mantova via Dana Italy eho ena womu so ewo make us say one so ebo ye chidom ene adontene baby awo bia no won so bomodi ase obeka ye ho pa na ene yaba no de na yaba yaka kire mo se yetra sam so a eya na yempese ye be brache no na obia enya ne ho entiase pese ye dom suko na fe obia etumi yi ne ho ano na obia enya ne ho entiase na Akoma eto ye mu ne sa enti no eye yera yam dante na no bi last week Thursday odana assemble dan ye familiar enra obai na yentumi ankanwie na ye to aso omum yenu nyina na eye God's love Operation Theory ye 2 aka 1 eno no de na te say date no na enya enso ye entia na eno so no breso sa Dr. Force omo beya surgery na bibia ye ready omo beye nipa mako miensa station bay agisa Akoma eda yakoma so because enipa enkwa ehu ehia ye papa na afi we mu de no ye simu a ena Emmanuel Frempong Emmanuel nyame ene yen ewo ho aba akra wanya emfie edu emienu na so se wohwe ne nyina so no a won se fie edu emienu eba na ne nyina se owo hole in heart enra na ifiti ase doctors ehia $9,000 was sa e de bagana sikemu a almost 1.2 billion osisamba Ghana sikemo almost 1.2 billion enra na ifiti ase na yenim say said etie bia no yebeye na yebeje Frempong enkwa sanse yehuna akora bi sa ye de no egina ho ema yemba ye kache ye ho senti se eye ye bani a ye nyina so ye wo ma
me ba no or 10 years wo de me fan say Alvin or penny no say ono ana de odi na chi kofi ena yare holy nata na wo yare foforo bia enka meye de asobata enka metete yade a enye yade a simple yade a ekum se wantumi anya surgery no a sede etie bia no obehwere wo ba no na ohwe wo ba no ne nam wanim no okoba na wodwene wutim se nti se manye sika ankoye akra surgery ya ebedru ba bia no mi hunu se me bayi enenam ha bio ana wodwene ne sei a wobeti ase eno nti ena yesre etiefo ya mo wachichi ne bencheye mo amu outside mo amu Ghana ba bia wo bia ye de yese wo kakra nsha ye ne yetumi boaboa kwense ano na ye wose ye ya boaboa kwense ano na ye de ye de wose ye san yete nti ye de bibisi ye ne so a ye wie emankunimdie eba Anita enwoto no obeda ase o shefita ono ne maame shefita ba me ye bonwum sai because na Anita no ogina wowuo ne nkwankwanta ne sa nofo no apro ya etinsuo yetumi ye omo beda ase Priscilla ni ti aye kakraka yesi agise ye ni tiri ne mu surgery bi he ne mu oden yetumi ye ma ono papa ebeda ase ema eno so ye di asa God's way you try no current picture better so huni akra na ho aye fese yetumi ye de yetumi ye enu nti se oboaye ne a de wo se ye no ye betumi aye me patch numbers no de 0245 301462 0245 301462 and now 0599 305 202 0599 305 599 305 202 0599 305 202 and now 0599 814 0599 814 Edino eye Mary Akosia ade nyame onhyiraw ye beba so na yenko na yentoa enra ye case ne so ene ye de nyina ebe ende be me na yaw me mo hewie na mama na moti seyo nyame adom ye ho ye papa menim se wo ho eden pa bibi akoso kama enra wo so nda ye ben na de me abofo besrawo nyame abofo besrawo hono omo si bibia be ye fine. I like it and I love it. Ose mami nsuro. Omo si mensuro. Ni na o nyame ho. Mensuro na me no wo ho. Sa na nyame wo Bible mo e wo quotation ben. Mensuro no. Mensuro na me no wo ho ma wo komentu na me no nyankopon e wo quotation ben. Neseka me yisa quotation ne ba na kaneka me de tudwa kola. Na nka wo di tudwa. But one hwe. Sa wo kwa asori ya che. Kwa asori ya che. Ache pa de nti na ja asori. Na nya bibia nti abai esa so correction na doso bi na correction esa ba correction they say they are the so dudu obeto title obeto bia obeto nti esa ba so na ja asori mpese me hu adekode nti ja asori asori no de ase na adwuma nti na mintimi nkwa asori nyame amu ahoden adwuma dade kwesi fiada kwesi ada na de kwa asori no adwuma nti satam na ose adwuma no utimi ya kwesi memenda no odi load nko mo bia mba ko na memende ni de se utimi ko kwesi ada adwuma dan so webe adwuma na se na ma me adwuma na esta asori na esta se de obeko mestat se de obeko ko enyina bo agya hia beto ana meboa mestat say before ye de Christopher de to be to penti an ye Kenya me bitu an ye Kenya me okay say de enra me ma wo kwan no ene wasema wo de bae ne sa bone tofan biem so oti ase bone tofan afa ye nkoye ne yo medawase ne tiefu na femi Adam TV kasefri no bom na ya wada no da sembe dam afa efemilia ho ni try na kasa bi bai na ja ikotuwa police man e de be fie be kan bibia correct ma boto bibia sese bibia ye man ye bibia mana eto try na enkoda o mo na mijare
tiare mu na many da me ko ba bi am say again na me ne wo bibia am sia na so okay say maybe a me hu beto me say bi sia ade say me bagen ho na bibia wo bia oka na bibia ko yesa ade no bibia okoye bibia okoye sa ade nse meni no na mako yetimi aka bibia fro na msiyo timi de kotu mpenifo na mpenifo na ye na be hia ye no beduafo na be hia ye no se ni se na ge no aye nti mumyenta sinenka ye frɛ no bia wa ma ye frɛ no se da bi se ni sin nam se da bi men trase se mi so da sa nam de beda Maa Akos se ge no me na ba se eni no ade potia am de ye na okogia so yes ade no o de onka na oso wodo ka na oso wodo ka Maa Akos says candidate susu na mi twa ye no na loan na meje loan na yeje no na etwa na mi twa susu aka ho ti sata me to kwan ba ye ni na ye no no says candidate onye dey ontwa na mi so okimate o de onfa mi na niske bia o de ontwa onfa na mdini na dey a channel ka chen se mentale kra pharmacy dey bi ansa before ansa na e ko MTN for no kra kokko cheni chip ni bibia na mi so de onfa bibia onfa hono no so ba jisika ne biem o da bi mi di bibia che no so onfa mi si bibia sabre no wani na yade na ba debi ho ne bibia che no bibia etase obida ekan na so one fisika no mi si one fisika no na iskan mi to college you know susu no mi to 10 na ono no loan no me twa 150 na matu 10 cedis 6 months na masato 6 months and am sato 4 months can me to 16 what is 1 year 4 months nda says also o catch na says can wo nyi bi me 1600 no mfa me catch bujafo say oh me pa cho gani de misusuka o catch me say won twia sa o catch me say won twia so we dey say susu o so won twia so na so ade onye dey ofa na say o kan say won fa de a de nti na edro no a wo koje ye no na wo sign me edro na sesa na adwene so odi usika bebre wo because sika no wedding card ya che na wie sika na edro gi a ye digu aduanim sabaye a ebesesa na adwene odi usika ma nka ma so dabi satam ne de no odi ka chimi o bra wa che wodo no wani fry dabi na emubuo ya de dabi satam na don course na fiada memenda adwoada na no o chim saade no ene ko bi bisa na say asetra na mo tena ye na wo ka chen se abedwafo se wo se on tue sika na wo de a che no sabre no na wo de edro na kogu na aduane nim se no na chi mi ko tu mu no me se sabre na wo de edro no akogu na aduane nim yes ene no chi mi ko tu mu no ena praise for you am se da bi yemra me kan we dey efie what you say mo meka de hen wo fie se ono ye se memi de poison akogu na aduane ena mo chim no poison anye ono no ye se edro ndi odi kogu na aduane edro ndi yes nti nkaso ono ne se eye fat ena me ye se ono na ye de ye se poison no ena na ma aduane de me yam jitu mo se ade me ye de ma anya de ma anya de se me de kogu ena mo so okay wa anya de dia patage no Gen ka chem so koda hotel na yi ni na obejim 15 million bisano na me yes ma wachi me ma ko twetwa miskeni won kiki 7 million ana mo je sky no ma no ana me ka chem se obujafo mpa cho gen no se odemika ana me yes oh sika no onye dey ontwia what you say ontwia se no dey susu na me dey me to so ontwia am so ontwia dey fa che no what you say and again he request say chip no me use no your chip no use no me ma block chip no satam no ko na ansa na me akwantia fo no akoka chom so munye dey omumie ma na mka chen say me pese me bablo no so ho no am obi awe say to fa ne gani card mla na me so me fa me dey anya dey emla na me konko chanyi din na wo sim no so no na me fa chip no dey emma no eti ekwa emini nya ni seti o sei ebom na mo twa picture no na me so do nyi din ne dey
mfi so bi na mi no na ama block line no afi na obe frame say bi ama block be ese nti de omunyi din ne dey mfi so okay em nko tan ye bibia ne tipa me de me ko start me djuma enti di satam na ne aka on na sem ni na ye dey ehwie na aka sem na hwie ama ye ko ka sem ni trance ansa omu busam say oh o da den gum ai o de me di gum ma nya de me jimi fu so ye dey etum odi gum yes odi adro no gum sa nya dan say do na wo busam say o de mo busam say le bai me na me bisa me se wodi adro no gum sa nya dan satam na oni mi yem pepre ho say scan no satam na en company fo nanimu ti me yem me catch madam fo ne say oh me pa chow say ni say na again no ayede aye misika ono ba on peso diske ba mami ba de ono ka chem say okay obema mako na nipa bi won ni say ni me ko na me chechi mu che no so okay fine ade obebo am say me de me nye drowi won e fa kwa den mfa kogu yi ni e dia obeba oba o de men kan chen me de na me pese msika oba me nkwasi msika no am su mati e ti sande na o ye me di kogu mu na o kwaka che say me di poison de akogu ba me man say me ti say ma anye de ma anye ba yes o fa ntenten no afafie na chi wo hwe gum ono sa tem na me call load ye call load kumase ye me kwa na me fi boy na yes enti wo me ma me ntoma no ansa ye beba ho why emi ye be wie ne good enti masan ato e de amawo ye nko abrantie yaudamte oni na twempra de na ekoso e won pratwe no mo na mefa akwanya we so nso apamati efu achew eno a pressure ne ko soro me to bomb bi enti ha adwen kakra enti we de mati efu me pa omo chew di kan omo anu omo ni se wani abre sesi anu de we mbeka sa enti me ko fie kra me bre pa enti tobo nanka me mpese me bakra me se wo de ani die mai enti sesi anu me no ma me pesa branti pa no twa no yentwa bibia so na yemisa no adekode sesi ade ohia wo me ho wase sa no yade wonu wo ye no wato me sa no yade wase na wo ye no nti se wona wo ye no ma me pa che wo sesi ane ye na me ye no no se mi meji atumu wa makuma mu se me na me ye na sofo kro na obo mi din no me pesa one me nyina nko sofo no so no enu a omo bo mi be yie wa ha osimi kitabe ye 5 omunim 4 ba why na so kra be ye 5 ma me no damte ma me osimi wo be ye 5 no nim 4 ba ko ne de wonim ene na ye ne ba na ekọ a me didi na chi wo hunhun mo no oh okay enti sesia no o me kire mi be yie no kura say ekoko say etuntumi hu bi da o sa wo jere kwasem wo Kristo mu say me matumi abubu obi amene me dede bia meka me say bia na be yie no wo kwa na wo hu dia bia na me beifo na say wo kwa na wo hu a ene me makoma mu de me nya beifo wo jere bet papa yo hata hoyi na me de me ho atwere no me ni maami ni papa etimi papa ni mi maami ni mi bibia no bibi kire me so na me sufere no waso no abubu no eti bubu na mabubu no maame yeko kan asem nyina wo yesofo ho etwa atia wo frɛ me anam se yaw hye wo nantie mu yie eme say wo pa ayaresa na wo pɛ no maako wo na mata geto se maako na eye me nkɔbɔ mpa ye mpre se nyankopɔn bɛgyew na maako na odi wani asi ne so no maako no wo kɔ ba bi na ebo ni din wo se wa kɔ ba bi ya bo mi din eti sofo na nkasa na mpese obo mi din no na wo ya no saada na omo kɔ mpa ibo na asem ni siye na on se nipa no samu ya miensa na ebekɔ ye de ya konkonsa ni ba ko wo na na mo ntu obi obetu bi ade obekɔ bi e bekɔ akosi bi amemete mi nkɔ bi omo ede ne kɔna ne ya se atwa no ho e ya nte ne ye kɔ e sei na akosi o oyo eti saa sofo na obo mi din se me na me ye no no dana solidem wo mo mfiri wona ye frɛ me ka kyerɛ me nam si o ne nka sofo yi nom me na nka o me fa me mra no metutu na nka o ntutu ma me na me kura me bre ma jimi din dodo
bɛyie mu certificate a me wɔ no ka me sisaba wabɔ mu masters ma me refi ka me sisasat ni nyinaa begu ana ya tesem ni ehun sɛ bɛyie mkɔ de me nya wo bɛyie hu certificate da ho na da me enum a ye nim enan din a ba ko de ye refi ni din de ɛna ɔbɛbɔ ba kyerɛ sanity nti ma me de me na du me nsa du sam ka sɛ minim abrantie yale ehu bia bɛdi toro ti na me adano producer friend me ka kyerɛ ne sɛ nka mo wɔ bible wɔ ha mɛgye bible na masoɛ na family na man na mesoɛ na ɔno nso gitum na ɔno nso gye ba ye benya bi enka mede nyame ase sɛ ma fi sɛ yale yi ba ye afe ne kakra ni mo chinia di me chia titu so ampa sɛ me hyɛ ayi dadeɛ kootu kura nti dakoro nka empɔ ne hwe fɔ ma yale yi ma me so me dem kura da me sɛ wo kɔ ye ya yɛse mie dane gu me so ye bɔ na dane tie sɛ dua bo bi bo bi dua na sɛ ye frɛ nipa kora na ɔse wɔ nkɔ a yɛtimi dane gu no so na adenti na wakɔ baabi ne yɛsɛ yɛ bia na wontimi nane bɛyi ayi yale yi ngu me so na me so me nam na me twe ntan gu so enti ma me ne yare de minim ho hwe se bi anna enka wono de aduro begu aduane mu amwadi na wawuo no na anya adwuma no ena wo so ya sa yaw ka bekume wuni me ne me so mekun ena bi a start ye ne sa ma akoma bi eda me mu no ho minim ba bi asa akoma ni firi me wo ye made na me kasa gbegbegbegbegbe ama ho asem afili mitirim me tinenye ho sei ena ma parking crofon nsem agum me ni time wo bia ho ti time bia me na nate ase no obisa me say etimi no me yedie be nipa sister ye no a me ne ba waka wo se onim adekodi obi de be ye me me ya hwe ha me upon na dro die yo senya ma me ne ma asam ne ye kase a ka me kura de data na me botra de enkwa ne ko kire o me nka so hwa o ma me ne ye de no ma asam ne ye kase se me de enkwa ne ko kire o ma adansefo ba mu say ye duro no me de me nya akoma pa na me se ma me mena wonte boni o boni ni meni wontem boni ni nti ante me kwa mechanic to bi o ante we de e frɛ yaw na bisa ne sa de nti no be yesa e hwa na ma me ne te ma me menni phone wona awo phone ko fle no meni mu so ni phone o ti se me frɛ ne se me frɛ ne me brechi yam ko refia na akɔgye wo ba phone so on fle wo bayi ma o frɛ ne ma wa ai bla na sima sisi wu ku no eti china me ma ye che no ne mama me ni nya nyina so se mi fiefo na ekume na me de ahye ne ba gu nanim asam ya che ne de a ene ono so okope ono so okope na wo okope na nananum adomwa apa ma wo se si ana die ne wo ha opa mu de esobo bebo me na che se okope se de ode aduro egu nkwanum no a me de ato ne ba no so no nananum mpe no ma no okay ene nananum apɛ na ma no se si enti minim de enti a na when the catch us say maame no okay ordinary no na ka say me kope but bi ana ye kwa wa maame pedi obepe kire say anopo wa wio enumre otinsuo mu ho akosia na ho pen me makosia se me wo fayere na ekomo no na danfo pan so no ene no eti da ye adwumo da ye nya adwumo maame no wo kɔ ho eti maame di anya de ode be che da odanfo pa ne konfo no ono maame na danfo pa ne konfo no nti nya de ode be che se ode che se waka ne nano ablaku anipa gu wona onkope nti wo kope ene ho results ne bai ene ye de ba be hye wo mo me na mani mu ohale eyesem ena koko football bo ni ani mu nso aye mpa so da na nka maami yo bia ka me kura de nkeni kwan se oni mi nya asem o se de be kwan se wota no ne ko muku abat wo hunu mo ntokwa no ase maami entokwa na sinie efrida na o ye sa no eye meya abufuo bi be hye mi mu ena me maami no nso no de ni mfie duroi onya baatan a o kan kwala abom oye baatan a o titi nkwala ntem de enti a me ka sa ne se yesi wani ehu a enye tan afie wo hoye echire ni abofro abeme yi nte ho me bo wa kehe ese maami soso no obo akutia obo wa kehe se bia me ni obi di nkomokra na ma asomasi we de titru ni fie no otim no sister bi ye nwo ho iti wo ye nam se abna wo ye nwo wi de mi ni o na abenkwan de aye mi nti no
maame mi mo udin ehwa na maame asoso ekutia de oni mbo pa na bu be ne tebe nso de omo tia da bia ntakwa nko a kai wo bubu no so atebe eti no mesi na wo bo na ekutia me mo na ekutia me kura mi mo ni din na de eye me yaba ko maame mi ma ni bi ni se na ye bo wo ye ho na ye kuro mu hene ese menye na mawom by 7 nananom omu wo nkonwa dem ti ne mabu mi ntimi mfa emoja ne nka ti mi gi scanning all right bibia na me ko flare madam fo bi se o meye nam ne mame na madam fo ne se na de o na obi meye wa ade ma na m si o me ho mfa me na me kan ye no wunim de ayi me wunim de e koso han ne ho mfa no de e beto no kura nya mai okay wakai ama madam fo no kura so ma ne ko ye he ene ne afia nso a wate asem de ene ejai da ne dem toto bombo pa ba me a wa ma tofe a wo tafre na toto bombo abo no oh ma me ende se ne ma me a wa ma wade e da wo eno de tasi etesi ko ba san ka branch e yo wade asan ko omopo ni meja wo se oya me ho ade enso ana se owuo ya nkoba mu a nka me ni manson ache so wutimi krafie se wo ko hospital wo mawo wutimi ko fitia no petu anwumle na ma mi mai na mi na me ko akohwehwe ne se okoye die na akotie me ko ya mpa ne ya gena to ansa na mi san me chia bebo ne mana mane ye se mo ma me se ya gena to hospital fitia no pa okoye me ko me na nurses fo ni twa na no ese nti mi ma me ba hospital fitia no pa no a o ma afie no ma adwen we na mka chom senya me ma me a but me no me ne table no so na me hwehwe ne na me hu ne ma me ba ho ade na afere so obeka so ne ba na twempena oh there be satam na mpona twen ni mu ya tete tie so dan so sa na ato ada pa nti umpe so umbe hunkura sa na tie nti mama de na ono ne ntam ye fine mami me si nsuo mu ho ya mi ka ho asamu wakwane ya mani brodo betem obe bu fa e de amame afa ye de mami sana na me kokan se ne be ye duro ya okofa be bu nkwan mu na kofa bibia baaye aduro ba kupon abenkwan bia me ameka se da na si wakora na mkoto nwa be ye sa ma benkwan se oba me dem wo na obehu sa benkwan ne ma chiche mu si wo na onya bi ni no na ye na bufu no se ne obefa ma ye na bufu sa ne de ko yan sa wa de aduro yawo wo kwa wansa de anko wansa bi anko ansa wo de aduro ni gumu oboa ya wo boa obesabi enti ma mi esesi ate ode mete ya na nkasa de miminim meba enra muka sembi na yawo echirem na enchiremu no emu na ebre no aso yawo enra Emilia bo kwa bi o se wutwa ne tirinwi o request wo me ho by man farmer o request ni tirinwi me pa cho asabu esi makosi me pa cho die ntira request ni tirinwi na de kwa dan akọ dia ye ni say girl no me ne try no ayi bi koso me ni ayi bebodi o ja fra ni bi ko me ne nso entem na dia ye say na minim te eche no na ye ya ade ni wie ye no ti me ko asol baby na mbuza say me ni ge baby wa nkwa asole enkase wo kwa asole o ko obosom so fudie ni wo be ka cho say beji wo be ni bla do anya de ma mami ka wa nkwa asole me se wo ko obosom so na papa e ka e ma homka ade muso kwa na yes ayana eti sofu na edi tiri so nti ya bom mami kanu kura na honto ma wada asa wudi ni ma esie ni ama so asema o kanu me mese me de ba enya na gya no bu se ya wo nyina so bia che se o ko obosom enya sofo mami so no de bibia obeye bi obi me pa cho bosom asem na me ka ne de enti ama me ka no me oba ma blabo mu no ensem bebre ko so wo ye fie asem onu be bie na no be ka che me ne se won de oba bi obefa ne bia odi ne chini eti mi mani mfami nchini na omo me ho ban na obi di uchina so me buzaze bosom sala sesei na wodi bi ko chini no chen so wodi ne chira ko bo ne ho ban busane mi da bi wona bisane na mi bisa se o ka asam na chire me ka se mi china me ka chen se o ka chen se wodi ne chini na wa pe bambo ama no na se obi ka so di uchi ape bambo ama me ka se mi bisa se wo kan me kan
enti ifa na wode ne kwa pesa bambo na ono se ono afa adwama ntimi che se me de okọ sofo se me de okọ konfo obede no hu so obi pa bambo a se me fa nka je obi a ma me fa nko busum ma me fa nko we na bambo de se nyanko sofo na bambo would say ka apre so ne hwe ba bia wode maame Jimmy nya na me de siwe ya mani ma ye tenten enti trenwi no ma back oni me yes ade no ti me ye no se ni gana mu jam sai eti se de pa na be ya ge no fe ne ba han ma onye dai omma se sa di wen ke ntimi nya na ke muntem nti nam se ese de na be ye no se se ke metimi anya ni hu bibia bade a betimi da ti ade na ede abeki ade ne firi o mai nam se yo na nti se ka me se me ya dwumbo na se ya ka metimi atete wa ma wada nam si da bi mitimi fa de ne de ensie na o cap da yema o cap na yema de cap na yema o cap na yema eti da ma e pie flu we no satam na mimi nu hia no ene sa de no hon ma na ade ne ko ba na be de cap na yema satam na ni mi hu echem ni kwaso yes ade no bosu na akọ no da bi ni kwaso mi ni di sa mo ja ede mo ja flan no just bosu na akọ no na ka ene bosom ma da bosom me bosom de ono ya bosom ono na wi no info so betime me yale sofo no yale mu na me dawo na gani di mi chini me ba enti so na me di mi chini kwai me ba ma ne nwie no sofo no ene wo kan ye say fa ni chi nwie bra ene ka chem say gan say me twene ba no ma na sade o ma etimetime nya nwu abegya na sade ni da breaki sade na dey efri ntem nam su yo etimi a me frem zema me o makọ baabi ba me pe ka bi se ni timetime nya obetwa otin kakra ama me ade ana wakọ baabi de me ko baabi me man kan jense me ko baabi me nenu sa mo jafla no de nchemu na ade ma no me ko ye no elam ka jense ma me ko pe ka bi na ka na me ko pe no me ko play ka no ba obi so play ba omu ye se oba ba yam neti na timetime nya bia ba itwunya ba no kom da beki ade na ide ama na metime nya ka no ana so wonye de wonye na msiyo matine de ko no fini msimpacho minye de minye bi I put it to you say enye mojafra na emum na eye ka no ana eye bibi ana wo pedi tinwe dia Debbie it's none of the two say bia eye ka ana say eye mojafra no na ebia wo de ni tinwe ne kwa akoye bibi say me bibi say I don't know Debbie ena mkpese say ono mun mimi na say na minim say mojafra na ebe hantre saade no emi mudi mojafra ma on say ena metena aka che say me na metwa bi ba ba yesi ade Kristo adaro mama tete me ne yama so enti me da sole ye me nini mienu me sole na me nsa no sei me kokromoti na ye me ya ti me mi a ene moja eba me so me nkomo basabasa me nkasa basabasa enti me bra ba akoye konfo na me frɛ na me se bla ade sei na me ho na o se ante me kura me ho nka me be frɛw enti pe 1 cedi mako 7 na fa dwira wo ho na fa 1 cedi ne brɛ me ena me yes ade na me de koma no ena o se we ne ye na adwen se o ya ade no wa fa kyiri se de be ya me medane stiff na me si fa ako no de obo na hyawukọ enti nyame nso ena ye madom na ma we ne ye den epiem enti no nim se me de ade na firi me sokọ enti enye mu mienu ena mukọ agreement say ye mpese ye ntem betete enti mu di mojafra wo wani na ho maame ya anu so peboni adia eda no nko ne do be sama wanom misi on kan kule eda ne nko ne do be no wajeje so aton sama wanom won kan kule ho mako ni misi on kan kule won kan kule ho e be mafia okay me ba say ye di na wo da se mo ye no wen mu kodi no odumase wiage de mini ni sumo ho oh boy ye nche ya mini e odem enche odumase de enche ya ono enti na ni da ho ultimate na kanto wono kura kanti no pania bisam na ye ne de ono no ye no ono si ya enti unem betra na so wa dem no betra
no sisa okay ade a we say so me ne better dia ale si di mo jafra wow osia me fa be mada me koto paniemla me na me se koto paniemla we je kan ya ubenya ya lesa ya mi bisa se me su ubenya ya lesa ma mi ja enya shio bisa se o pa ya lesa wo me wa de so pa ya lesa eti asem na me ba wontwitwa me dia ni se ma ba me say eti twitwa enya wa ba ma wo dia me ba okay me pacho producer ama me sign me ba montrase na ye enfa we no remansa na ya ba abeto aso mamba chame sorry me pacho ne unim sa wo be because I so media me pa no asema me ka me pa no asema me ka on kwa na wo na me bisa se na dem ha ye wa no ka no kura se enne de mapem aka me bone a na se na asema me ka me bisa se ade bone na ma ye wa akokọ esa na me ka me chipo achewa asema me ka no me se asema wo me ka nche se oh ade na mila wa ya wo kwesa de mo jafra no mudi ye me ti na wo de pa ye no na ni kan wa da se ya nam de ade be wo me considenti wonu obi agreement a oni no come and say that ntase mansa no aye okay wo de me ba ye be hunu se ye wo kan ye no kra na ye eti wo be je se u down ma na de ade wo nsa eti enya no na wo se wo be kikekewa asema me kan na ye be wie story we ni enko no enten na ye wie asema wo kan me en kan aha ya Akoma 87 point na me pa cho wo said the Genesis aso no hit no and na de besi wo fia ye the Bible na ba because ye de ye nyi bibia na ye Bible di se no kura be da di age se ye Bible no eda ha en ye som na ya som na edin se ka che ne se woni ne koye moja from oni da ho na mudi na millions wa ja kasa no so da na wodi pa ne wo no na mo se nyame fa ne bo onto nte we de meka che nyankopɔ so onto bo ne nte awie ya wonto bo ne nte pa me ye hunu ni tiri no so a wotwa ye no so sa wode kwakɔ ye bibio se de enso nyame nto bo ne sese a de to so miensa na ye adura ye wuduro nyame nto bo ne sese a na ye nre na che se ye nko ye nim because ya nya ne sa ye nya enokra bi emo ayi Akoma 87.9 FM me pa cho tra ho enyi TV no free ho and enyi radio no free ho and Facebook na nko ba bia and nko YouTube no nso nko ba bia na ensem gum questions ma me ne ba wose ye me kura ba yenum emu nan wo mu din ba ko pe na wonim ma me no e be kire enti nko ba bia why de ye ni nyina eho enya nko ba bia enti ye nko enra ye ba eye Emmanuel Frimpong Manson ne surgery no a na yegu so na hole in heart tokro de na komem nti ese o se o papa ni chire mu no o se ba bia wo se moja no efa no Isabel bebo commercial se mai na fe ye nto aso Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag yi bra aden enensu biem tam heba me hye ya me kan se yi ba akun ani wo yi me ensen bra sanya tam heba me hya full payment and san no master treatment san no mo ka se full payment no mo hia and san no master treatment na also wo call ya no doctors ne kan se me omo se nyame edo ba no omo se nyame don because first one na e ko no mo se wo be surgery twice and no mo kan $11,000 na na me ne ko adana ko no ko ba na sofo apostle ayi ye ko no ne ko no wa kra nti obobo mpa ye ma na ne sa ko second ayi no mo se o meet my surgery na ne o be ye once na $9,000 na na o mu hia the doctors na kan ne se nyankopon edo ba no se de yade no asi adidi ne mu akoduru no e wo senka sabri wa free mu bia yade no adidi ne mu akoduru no nyame kura na do no ena woda so ete enkwam enti sa kasabri we free mo enti eye Emmanuel Frimpong Manson na wenim se Akoma mu nsam de enkura eda yakoma so pani yare a otumi ehunu kwan obefa so ode yare ne befa so but akura yare a ontumi enyehwe enu nti ekoba no enkura se ye save nkura life dia wo de pani ni ba na de akoda ba ye bechusi akura because pani bi buy
kidney transplant me boa kidney ni nyina say eno na je so mo fly no no kra ni sika no de eno de nka je se mfie 3.something billion ade de toto akra no ho a etumi hunu se pani de to bi a wadi won kire kra wie na akwada no akra ti pain e woni mu a ede en na obetumi aye enti de aka nyina ne se afibia no ye de sie ne so se ye beje obi enkwa afibia ye de sie ne so ye ne atiefo ne ahwefo ye de sie ne so beje obi nkwa de edi nkanya ba ye ntumi emu ye ne mu so eye Emmanuel Frimpong Manson ase aye she bomodia na eka ye ho Akoma 87.9 FM na ye ka ye ba Emmanuel Frimpong Manson ani eka se ye kwa akoye ne surgery ewo Kolebu Abaya Resabia no emo na baluchi na ode okoye ne ye se $9,000 me pacho ya na dia toso ama ye $9,000 aha eno ena Kolebu for LJ ansa na hole in heart tokro edna Akoma mu ntimoja no enwunu a ye se ntimi nkwa Akoma num efa epie no echi ya ewo baby efa baby e was efa no because of hole ninti entumi enfem enra ene ye fiti ase but the can say hole in heart no say eku efe ni kuma efe se bibia akura no se oye normal on na mosa but ontumi ntrum rika eden ontumi nya dia ade bi ontumi nya bi na mom otumi ne nam ho kama uhu na osere obedi di kakra se wodidie ni nyini no na uhu se wonyini wonyini yie eno de uhu ne sa na mom uhu ne se o nani je ne ho kakra o di nkomo o sere kakra enti uhu se bibi ha no ti eka no na che se eka na kum na obegwa ne se okọ unse esie ni mu anya de eda edi bebre se bia ni tira ho no ne nsa ho no ne nasi atatai ne ya kakraka ase de nani asi nyina tutotom ane na de anya asam kitu abonte ho eti se de no esa eti we no eyesa na ama waye basa hunhunu akra no eye bia ne eyie enti we ni nyina kire se wan hwe ni yie na wani ankọ no ho na wanya sika ntantam a ankoye operation na wa hira kwada no eno de team na wahwere waade eno na ehu no wobehu na wo ba nam ho a wo ne sere nkakra wobehu team na wokọ eno na enra na maame no ama mera huye na mera huye pa wo se wo no kra no ne je tra done nsam pa o de ton gare e wo na pampem no aya 500 Ghana cedis kakese santo si kakese ohunu bida ono wo 1.2 billion okofa bi afiri he ekra mama ni kan fa mo ba numbers no fatuja sana fe yenkoye nim 0245 Tele 0 14 62 0245 Tele 0 14 62 0599 Tele 05 202 0599 Tele 05 202 Mama Faba Queen count 0599 814 926 0599 814 926 Mary Akosia ade me patro ye jenkwa mo ye ya ba manimu na che se how no buru ye so enti na ye sra mo no omo ye tu ba akokọ aka we no ya nye ne ntamo a
na ebeye bibia e wo ho nti ye koto asere mo ye nsan to mi hwe wei si ye beba akwa akosie no da bi da ye sere mo momra na ye ni nkwa na aseda ye mfamra mo so da wo mo ba no na o papa na de ne ba ye na ye ka se asese mema no omu ye omu ya de press law papa na de ne ba ye go so papa na de ne ba ye na we so papa na de ne ba nti ni ye true challenge e de ama mema mo yonko be mo wa ti da ye mo wa badaye enam emema de na mo ye emema ye challenge kese pa nti mema ye hwemo oyonko be ma na de ne ba nam wo besika de akwa afin so be di Father's Day and a February bosumi ya ye wo mu nso ye odo chira wodo nti yen show love ema Emmanuel idi ne nchirase ose nyankopon ne yen wo ho ina che se obia obeboa abofrey Emmanuel Frempon no onyankopon eba besna ofie na Valentine na nkasa no a oyes ade no ohunu mobrofo mobo yes saa day na February a ye di no Valentine no ono no ohun mobrofo mobo enye se wo de ye se ye mfa ni yani saa ahumobro ye na ye sere mu se bi na wo ye obobo ani pa no ehu wo momobo nti ye celebrate a emfa nkoto yi bi gina baby fobre ye and this year there won't pay a flower beer, won't pay chocolate beer, teddy baby, won't pay beer. On first canon more na yen fan kosa you give and take media my culture say adoye die from a Bible no free fiti ase kopi mawie ade a wo so si da nyame ye bi sa ma wo eya adoye bibie ni ho wo de opa wo so kokan wo de ne hwe ade a nyame se fama me na me de be ma wo nti wo ya adoye a eye nyi enyi ya wo ho enkasa wo ho because ade na wo kwa akoye no wo benya ho aketua back eno aketua no so ya na mu edu nyame de won se sa ade na wo ye no o se me yare ye wa ma me hwe me dade ja no me framentoma ekomude me wa ma maduane ani wei nyame no wahu no unhu no wei na wo ka adoye wei na wo ka nti wo ya adoye wei se kim enkankan se obi wuo akrei odawuo enkwanta wo nkwanta eno na yani abri sesi se ya anya bi ntem ba akokọ enti wei so ya mane kwa na chese me nu mienu nyina wo ho asotwe abra wo betumi aboa ama hu yeye kura ba wo so na age wa firi wo ma obia na wo ma wo ya obi mu e wo amane bi mu kasi ye ni o ma ne dodo ye de emfa ne dodo to bi enfa ma ye wa ha ye boabo akwansa no ye wo se ye to bi enfa ma ye central dwa bi me kan ye koye ni 0245 30 tele 1462 0245 30 tele 1462 edino Mary Akosia ade Mr. Fa enua na esende maye ketwa bi enso amaye ye de ya hade ya mpo kakra na wo ye maye no wutumi tro namba ne to ho sika ne dolso ade tro ne na to ho tro ne nyina maye number 0599 0599 tele 05 202 0599 05 tele 05 202 okay nti ya challenge obia so a wodin eno aye maame bi ne kunu sande bi o se ne kunu no e different pon nti obia won so wo different pon obia ye true challenge ba ye true challenge no so obia sande bi bet obia wo different pon wodi Emmanuel obia wo di Emmanuel wo name from pon manson obia wo hwe yen be ma na de ne banam enam no responsible father na de ne banam show love to
yewura yi a ɔde ne ba frempɔn nam ya first no gabe no be ma no adwane agya ne yere no no ba no enya so ko ye dwuma de wa fifi kwa wakopa ya no ba na bia kra ne nam te ahasuo nanso enne me de mema no ana babo so de ba wo mo mo sese ye challenge pa mema no eboa se ya na ama ema no kra ne hu nse how no mo boa ma na ayefe esa wudi nikra dru ha ya na efe efisi ye hu nse be ma no wo bi anka wo beye enti sa no ya na efe sene se wo be gyan no ko a se oba ne mfa eno no ya na ye ha okese enti yesere mo aye Assemblies of God assembly sorry any assemblies assemblies ye be sramo ye nim se we ba ko entumi debi wodi amojeje kakra na mo de ba ebeboa Assemblies of God the was santimem nyina akolai monana mo ba asofo mpanyifo monana mo de hye ye be sramo ye be sramo moaye na bofra nyankwa migiri sa asori no e wo so mfa so kese ni vision so be lawyer yes so papa ai say asori bia so ne lawyer yes ko we asin se mburu e kosinti asori bia wo lawyer akwani is so intelligent na jumodu o kire na de a like ohun na jumodu ma ye nhwe na ye nhwira kwala tisa enye yade ya eye hole in heart ne ka ho asem da bia me ka me say yade de wom ye mu no eye dangerous change the outside no anasa bible na kan o si de woni pa mu no di ewu change the bible change the one month piano wo sayare no na de no ehyenimu enti wo kura ntoburo epie pe wo say doctor nyam ya wadom ne wo insider ne no ya wo be hu ana akura no tim accident ya si de we prakase amuje ba no ne hu nyehu said de wo tiwa onu momu no wo se nipa okotihwe se kum eno ano no woko nti we no sa na brante yare ye mfia ni hunu but ohuna mane slowly etwe ye ba frempon eko nti wadaworoma ye betumi aye ne ntentem a eye wo mo a ye de ebeka ho but eye sen wodi na meka ho a enye nti onu akoso ana ebo aye wadaworoma eka no so 0599 814 926 0599 814 926 0245 30 1462 0599 305 202 yadini nyase ya obehunu se akwa ye surgery mu aba yakoye sa nyase ya ne akwa ye be ye buama ye ne dru so a ye be ye ebia oyokoda no adano kra ho kan wo se wote ho na ye de se ya ba enti wo be hwe ne se wo nko se ye mfa kra ne nko we ya ba time eno na obi ka che mo se adai na mo amfa na mantem aka mo fa o mo mienu kra ansa so mra na sometimes so ye ntumi overburden yes we no kra na se ba ko na mfiri mu a aka nyanka mo se na omo frɛ omo se ba ko na mfiri mu na ma hu kakraba ono ba ye no bibia ensho so obewu nti no na ye first say na mo fa no nko me premier be frem ena me ka che ne say enye ya na ye nim se mo so ya dwene mo so mo ye ntumi mfa eka won se sa aka sedwe ne ka nya ka ketu o de free call ebu bia ba bia no anu eden mai anu eden esoso enti na ya ne sante mo wa ye nuanom nkremofo mo nyina wo bia mo de adoye de ye nim se mo ya de power doye ho wo bia emfa no ho enyim na ye ntie frempon ne maame na desrede acha tiefo ni adofo Imanu afrempa manso maame na mutie mi misre mu gire fidie so Maa Akos mo fidie so sremo aburochirefo ne ganafo asorefo nkremofo ekueku amu wa asoli mu mekuefo assembliesfo ikase buadi assemblies mumwa me so de mbo ya mbo jimi ben kwa ma me ba ne nkwa no isha ta mo di ahye na pa ho do betimi nka bia no mommoa me
na minti munye me bayin kwansi wo mame sense oya me ba de nso munyina mo ba me nananum me maame num me nuanom me wofanom me manom mommoa me obi bi odi ne kakra beba bia no onyame obafuru suru mu suru na wahira mo yankopon hira mo obi bi obeyi ne kakra wa bia wansi di kura na obeyi a onyankopon obehira wo na didie ne nam kura adene aduane obedi kura no adene nti mommoa me muntimi nya me bayi munni me bayi nkwa ensi wo mamo mesra mo bigira nyankopon mo brohu so sra mo menu obia me kofsua afra no mommoa me se metumani a ense obia ni kamonkwa mambotima boa me bayi ma ji me bayi amame mesra mo Dindi mana fempo manso ajo mo hat pato elimo kokolo buno muse omusombe misedi bato omusombe $9,000 bato telefone na mami papa ni bato munibi bato mami usemba papa bato usira nyane se bato so kakrebe bato betime yabo bato so yibi bwana mbesira bato do bia na mbesira mo ekese do beskusemti me na wase Yabano ena wote ne nka no se wo bomodi ana wote waso tie ne kasa ne ya wutumi hunu se na koma ewo soro ebo yie ho ebo pa se wote ne nka eya ebo papa na enra yene evangelist amyemensa papa wonyame nhira wai enra beluchi mamenfa enchire no ya de enra evangelist mako mensumi de ne 300 Ghana cedis na ode mame papa nyame nhira pa edimsa kwala no benyankwa nyame tiase na me ba ye na woman bi e the 50 cedis abeja security nyame nhira mame na yedwuma ye ni ba ko ompeni din si aka na koma ono nso e de 100 Ghana na mame na me pacho we no nso we na de ba we enra MC asebu ampa enra obeye ni interview no de we ma ye na we nso ye mame gao oton bia e wo cafe masarachi ya na edi we ba ye nso me de 1000 ye nyina ye boaboa nkakra sebe ya ye betumi aye no ententem na bia ye ka kire wo se ahade wonye sika moa e wabra wonya dance bi ish ma yentie nkrofo dance ne bi na ye ne Dr. Entwaso. Hello, Maa Akos. Good evening. I'm say Mwanda. And so Mushumdi. And it was so Mishi. And Monday. And about 709. And we was in about holding heart and yet to pain. And then over 3 days. And I say again. I'm going to test him. Who say no tire. You may test him. Who say who in heart. And when you say any surgery. And then 7 years in his family. 7 years. About a May 1.1. So I'm going to who say no na eno so see the no so iska nya kontu no na no Ghana ni tu kwaya nka kasa me kan gu no stress kan kaninya so already no miso ejimi na no kwa ya sisi wo se bi yes ha ni kan wa ya ba ya intimate sister no so no se bi si su na ni su bi akama so ni na me ahwe so ni na 7 years abono wo sa problem ye no 3 days put so 3 days nshira ko dai ni no duma ni scan ko ye be sejra na na sejra isi me no kase wo se bi yesa chese ho ye nikandika eni ntino mutiwa mi pensionia mi adwuma no kase ko na ntia papa asese de radio no se na me be fadi na yesu na asam ya de ma de kasi na dis radio kasi bi su bi na ni ntini na de ma onia na yesu na ko se sabe mo da ya de chana mo no masijia na na mso kakra ni na me de bu busi ni na me kam ho ni dwuma papa me bia ose ne nana enya bi senye sabren so wa kwantue mu a onya sika ye ya enka wo hwere ne nana no so ene onya sika koye no ne nana no eda so tia se wonya mfie nso ya ne ho enika nti no ye behwe ama abofra yin so afiri mu ana na ye ntume eye obi ade hole in heart close to 1.2 billion but yen say wo kakra wo de beba no ebetumi aboa ye ne Dr. Area
yɛbɛbɔ adansedi a ɛdi adɔyɛ akyi a nnipa binom ayɛ na wɔn nso ɛnyɛ bie no akyerɛ nyɛ sika kɛseɛ bi a na wɔn sɛnde yɛ o ɛnso so adansi a wɔn mu die no ɛboro adwene ne nti aseɛ so papa fa kakra bi so na afei yɛn. jo ma yɛda ase yɛ ka ne sɛ akɔda deɛ ɛyɛ no no ho menye doctor menye doctor bɛti me de toto ɛno anadwo nyana me ofia me de to car wo de nam na wo petrol wo fuel pump ne ho no fuel pump bia pe petrol ayɛ ma no otimi a supply ma engine no enti me hwa akɔla no condition na nam se no mo je sɛ gina koma no ho na doctor de obɛka na timi pump ma koma no ɛyɛ entimi nuru ka bia ti sɛ bia nso fuel pump ne sɛi fuel pump sɛi so a wo car de ka kwam ima na yi no mo je sɛ akoma ni nya de kɔ no ebi fa baabi yɛbɛsrɛ ɛno ayɛ kan sɛ de ɔboa ɔde fam onyame no de ɔboa ohiani no ɔde afam awurade anɔpa ifa fam awia ifa fam na hwɛ de awurade bɛyɛ wo na nyame ma wo sensi fam wobɛnya adansedie mi ka kyerɛ wo sɛ wobɛnya adansedie na awurade ne mo nyam bɛdaadi amen doctor Marco ma wa kwa ba na promote say na me adwon de ne so akyɛ ai wo de na kyɛ grow fine mo jedro ne ba bia go fa bia wobɛnya grow fa mo jedro no ɛna yɛ ba bedin komo afa yare e fɛ namness yɛ ka namness a yɛ de ahyɛ anansi de yɛ ti ahyɛ de sɛ anansi akye anansi akye yɛ de ahyɛ saa de ahyɛ tirim saa ma da yare wakuye bɔkɔ wakuye papa num na nanum na ansa na obenya namness no edi senkyerɛni bebree na brew na namness no no ayɛ senkyerɛni na wanhwɛ yie na wantwiti a edi okɔ yare kɛseɛ yɛ fɛ cerebrovascular accident na kyese bi bɔne asi wadwenum ɛno na de yare kɛseɛ ɛbɛba na ne nyinaa mu sɛ itwa si stroke na da bia me ba me se saa yare yi betimi abɔ ho ban ana doctor kyerɛ sɛ ɛyɛ preventable yɛyɛ ankasa na yɛde saa yare wi ma yɛ ho nti ansa na obɛhu sɛ wo nsa na yɛ otitiriti no maako ne cholesterol awura system nim 15 to 20 years nti ansa na obɛhu sɛ wo nsa yɛ otitiriti ne kura de ne kyerɛ sɛ abɛn wo a ɛyɛ de wakɔ yɛnum go fa magedro no kyɛ de bɛyɛ bɛba bibia ayɛ fine frɛ wo nua no onye number no ne yɛhyɛ nkɔmɔ na se 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Marco me kasa 10 minutes wie no na stroke akum nipa enum e wasase we so de bia yare a eben ye chen yatade ye hyeye de bia no se enu go fa mageduro no se de beboa ayi ye ntirimu ye srade ada ye ntirimu ebeyi na way free na first no kwa de obete se obi anya pressure ana stroke na ye obi a obo de bere awie na ye frɛ de sikafo yare na de ye hiafo yage yare yafa ba bia obefa bia pressure stroke misrew eye nuane a ye didi na ye ntimi enyi free system nim ene ko fasa hawo yina ba se de me kan ye wo yare ahoro ba miensa ana enan a eboa ekunye bɔkɔ frɛ silent killers di kan pressure stroke heart attack and septicemia and crowd is a Ghana blaster beka ho here na do akoma mano obekɔ you go for bagedro say be ya ebeyi sa how gina afri so na obusa doctor bia say de na kofa sa yare ba do beka kire wa na say ya na bibi adida wontirim ana asrade tam adida wontirim na doctor kwan ben na fa so a ebam o si entire no ye omu ahodo miensa ye o defend vein capillary na artery no na se woku abo abam se mogya na basen sa artery no nipaduan aye mogya na wie na efa akoma maba no efa wakoma maba no na sa entire no be dikan afam eno ne hawa sisi akola no okum so atese akoma na aye adwuma na aso ne mogya so bibia wie ebe pompe no maako ono de no onya ne se de ye de eye enframa na friend oxygen na efra akon onya na se de ye de no na wo ho na bibia twoku kura etisen na akola da bia o sai no emre bia ma ne ho me nkoyie se de ye kan ye mo ye ho ban na ye mo akola se de be ya obenya ye esa ne ho mete emre bia ne ho mete ye no go fa mo ye duro no na wo de aduane se onum kura na akotwu kura etisen na akola no de da bia onya sa asem no yes yare kasiye ye no go fa mo ye duro se de be ya be yi sa entininu ama nipadua no agina faako de sa entini ne mu sisia na yare
yare a ma emoja no entimi mfuro yie ntia doctor for ya tu ni dini low density lipoprotein ki se moja no tama de o se ko entimi nko first doctor be check won na 128 and na o check enam 200 emoja no entimi nko nti wo se akoma no akasa hwehwe ahoden foforo edi pia moja no akoma no hwehwe ahoden foforo de pia moja no yes wo de pressure to akoma no so pressure na de ato no so ne high blood pressure nyina asikyira no nungo fa magyedo na muwa mie bi ntirinum enye sa ebekwa kogina na fe mogya ne ntimi nkobiem sabre ya awia ya boya ensuo enyantoye omu a mu ne be ya adwene bi asase eti omu gotam se de be ya ensuo ne to a ebefom akọ sese su bi ma state to bo lagum so atase ti mu a entiri no emu si no na kyese obola na wotugu edinum ti mogya na fe kwa de ntimi nkọ ntimi akwa enframando na friend oxygen ntimi nru wadwene mu ntam nti yesa wadwene ntiri ni ewuwu de connect wano eka wadwene na ewu a wano achia wonsa dompani mumu ne da ho ntimi pegya obi mpaboa tibi mfiri to wo ho na che stroke na eba no yanu go fa magyadro no nyame anya wadom na adwene ntiri ni pipe na che stroke na ba yanu go fa magyadro se de be ya ebeboa amani pebia no agina brand se de meka no stroke no oben ye chen ya tade ye hye yenu go fa magedoro se de be ya ebeboa amani pedua no agina kama di number no na mre no yaso 0244 59 65 32 0244 59 65 32 mako ye de ya kase ye koko atete kwashi kofa ba Ghana ene ye di nura fra aye adure fra ni go fa magedoro no ende aji amansan aba bia befa bia obenya grow for magedro no aye mogedro soronko ti wo ho na so ani so briu hwe grow for magedro no uye adwuma wa wiaso uye adwuma oja ho hwe grow for magedro no wakoma bo periperi grow for magedro no unsa no na yo tititi enya ananse obegya no the pressure any stroke ene gya okwan waposo ya honam nyina ya enne se de mframa ene wiem asia ya mesrawo enuanma ekoyem o se pieba nugo fa magedro no na anti oxidants na intimi fiemra enyesa ede yare ene kata na eba onugo fa magedro no bibia be kama edu anadwo obi ntimi nda mesrawo aduane siwo na ntimi ne dia nugo fa magedro no yenua ma menstrual disorders nyame adom ene onugo fa magedro no infie du na ma eba bidru de ba na obon sa no de ba na oti yawo ene onugo fa magedro no bibia betwa empampo obobọ na epa ya yesrawo onugo fa magedro no sa na obi ho odware wia na ode afin dwene ho wo yo ba anabe ma no watenka tia ira kọ na kwa hwe grow fa magedro se de be ya bia be fa je number nam chewo ya ebenya eduro ni bi ato 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Marco kumasi ha na Ashanti region ha de be bia be fa bia obenya grow fa magedro ni bi ato na emom se won kran mamu akọ kan shi drug lane Kingswalk Heba Tinatek Nanaboache Angel Repash obenya bi saa na wa shama obenya bi Ekus Pharmacy House of Drug and Aridama wo kaswa Akodatus ana dependable obenya bi saa na wa amasama na Akodana Heba post office opposite ene wudu abesam ho wa obenya bi ho saa na asamakasi obenya bi amen wo so huma ko NS Pharmacy obenya grow farm magedro no achimodafo nyina ko kuma tumasi drugstore obenya grow farm magedro no Agros Road odakwano ko Fodua Gapsin Pharmacy obenya grow farm magedro no insawam obenya bi wonna boache nkokofo nyina ko Hillside ana anti Akobam wo so nyan akọ Kapeba Moze ana Green Light tachima fo nko Abibido Depot obenya grow farm magedro no takwa ni Christiafo nyina ko Owaso obenya grow farm magedro no Bogo fo nyina ko Unique Heba saa na wo takrade ana ko AA Mensa obenya grow farm magedro no Kepkos fo nyina ko boache ansa ana pena ene wudu tamala obenya bi o PK Gombila baby a obia frem na mkire baby a obenya grow farm magedro bi ato 0244 59 65 32 0244 59 65 32 grow farm magedro ni baby a so no grow farm magedro no se de be ya bibia be fine Marco nyame ya aduma o kira Valentine mi mindi sika me din me ko boa no na nyame ya aduma next week ye de abre boy no na de asa no yare nyame shira me nyame shira papa Dr. Owusu Dr. Grofine sa ene tai ede efre no nyame ensha Dr.
ebre bia yesa obi yade ana ye kwaje obi nkwa bia no oba ha oboa yen obepie so onyame onkoso na onhira na onye wokese intino yesi ye true challenge no mema no mesremu ana monkeka mo mema no monkeka mo yesremo mema time prove yourself say mona mo duwo nkwala no nti nkwala no dadwe no bi bia edamso mema mo do mo mani banyina challenge ye say yes sabre de sanfi ye ninkosi ye mano so ka papa nko omua ko be jabo ma me so but on de ne bai nti mema ye to challenge mama o te taxi mu utie ye wo fa hene mama me to nkra ma me nua ba hana Hayford American New York hana wakoduru enwa me chia opi na project ayeye ni menim say rade ya waduma here be next week ye bete wonka na me nhira New York for na de also munye bia amfa mboa na ensan ko de yade na obegina na ni gia ye nyina ye ni beji ye nyina ye ni rade nhira papa producer ya be ne de yanko mama papa number no number no and to that ye ni abre 0245 30 62 0245 30 62 yentwa ya homra na fe yento aso ni do we asi na say grow fine die ama wa ye fine papa why fu say na osu grow fine why no me show crying say hey aware for na dey na monyi amoni agisia somewhere secret dey nie mame ya mame ni ai imano mame de onu no wa start 18 ni suyo dada abapa adai orawo within mame mante misra kan witrim enye easy say enye so no enye easy say yade we mi nimu de na na pe doctor bi ne ya de nkomo e bi say obi anya hole in heart e de aba akokora na in fact menti bi da obi anya hole in heart mi ntwa mi firo ne ba was no ne ba panini ono kwa no Canada ene onya sa yi nti omo process bibia no dis ka bai omo yi ade no wie ya no so mo fe ne se akora na ide mi hu bi da enye easy mi hu bi da so obi anya bi a survive aba akokora said ye tie bi enti oba time na ne ba edi agro wo nanim ne ba yi koba na ohwe ne ba no odwene no wo mitim se me bai bewu on said ye sitie no ekua se u picture sa no a oba ne na ma enu wonim se sa yade no so wo anya scan kwa se gira said ye tie bi akra ne bewu na unya bie na de bia akra ne nam wani so na wo hwe no na wo dwene no wo mitim se me bai ebewu ana wo betumi ewu enti edini sun ba mefa mobile money numbers na entwa ye save life eye Emmanuel Frempong Manson whole in heart ye be ye eye $9,000 wo betumi a convert e de akọ Ghana sikem eye close to 1.2 billion numbers no eye 0599 814 926 0599 81 akuma mo nsam dwumade no a na yede mam no mama nsan enko be ma yaw so be ma yaw sese wa yaresa ne ye penti ya ye enokre ye ma nokre nye nokre ne bibia enko ye mese ye nwie mo jafra no wosina Emilia ede na adwene bai na mo ye okay nti che ye se de mo se ye no de wo kan ye ne ne ono so kan ye yenko adina ye ni se satan wia no nti ne memitim pa mon left say ayi ne kakra ma no na enko na no ne nti ne kai memiti pa no so ana no so to na obusam se betim na atra na msi metim na atra no so okay se okay betim na atra ali se bia ye mo jafra before answer so you mati nti ono de pin to pin no me de wo no so wo de wo e de nensa no ana ewia gedegede ti ye to no na ka chem se na ensuo nti ye no ye se owo mu nkomo me yaw
damte no so no so family de make bi ano de okay bi ti ye no ye di mo jane de ehiem si ono so okay ono tafre memi de na no so de atafre de to ono tafre wo moja e na won so tafre ni moja na metime twanto se na nukura no won ma no wa de waka nukura no ntina mo dem ne wo dem anopa wi anwumra na anajo na da na ye da ben da be na sa da ye me bi sa na ye da ben da bi o menina ya nye osinu wada yaw osinu wada ya da wa fa onya ne no hu sa ne nsa no ye ne nsa ne ada wa fa yawe no ma me kan sama kyerɛw Maako me pacho inti yaw enu ye bra mushia foforo no ehia foforo no yes ade no busa no e da o se mushia foforo no ene ehia foforo na se da na ehia foforo na ho se ne ya try de a check no ma twem pride saying amanya afia na say na twafe na twafe na ma tu afiri no bomo kra de ekokko no na relationship e twafe de mo kwa de mo ye de mo jafra Maako na se obi ni obi se obi tim ni obi tena so many asansa no aye no ade what you say so many years ansa when you want you wey mo jafra na me say obi tim ni obi tena so many years am dey ever to ansa no aye no ade ade na mo nyem hu ni ana se no no ye say me bia me dey me ja no na me so da bi ene na ho agba no pao Maako asa me nka mi ma no me question na me bisa say no ni dem ye de onya film nti oba we ti onim do onya film ti ye de onim ne wonya film bi ti wa ka sa asem no wo suru ko si form o na hwe wo no onim do enti wo feel say bia wo ba foforo be ba beje enti say onim do onya film a frasa no say ma no kwasem wo Kristo mi say ofa mekura dross kura na me ni bi na ma wumienu enso na me ni dross nti na me ni bi nto me say me dem ne ma wo ho nyina be me ne to ma me na wutwa no anasa no kura na wo ka say me on na share me free ma pampam ko si me na ase nti biti we pa de no kwasem wo Kristo mi say se nya ya wanka minim se de esi shatale na woni hwe nti na ado ho ko share because me da ase wona mo kwa yie no wo dan a wo dem na me se me na ho na abeda sa die nti a se me ska kwa yie no no ne dem e na wo so ho akọ na oban wo se wo no ko dware ya wo ba no wo nhwehwe be ma so de wa hwe Maako me ba chewo sesia no on se mi bie kids bi a wo se enye no no de bai ni nua ba ne tie ni mo ni nyina no twa na wo twa ne yese me eno amatena TV so se ni nua na koda ni dani nua de nkana mai de ben enye no na sa case na ni nua ne de bai na che so wa ye ba nya no no de bai enye no no de bai sesia wo ti we bisa no so be kenya ne su no kora ababa wa bia ne efre ne fulela na one ne twempena ababa wa ne kura wa gusha fom sesi a ekwan ode ne fa so no oni nsa ga ne bo ni dua nsa na ewu anase wa mbu ni dua ga ne bo abrantie dua na abrantie bo boy ga ne bo ni dua nsa na wo ne nyina wa kan hye won ko pa wa ya lisa no aduro na efie milia na chese mani mo ale ka se ye fulela sa ta na fulela beso bia ni pa na wa bisa no Messi fulela ni boni dia ma ko bisa me say eye den no boni dia woni ge ne nati o woni ne nati ana wo valanda amutimu no eye dade die ni bi utimi di electrical fa valanda num e plug e de wire ne to form e sensu ogu valanda num say girl ne nko nanka enche no ena me am frɛ girl ne kacha ne say monko ho dade say na wo waye iti girl ne kacha why na kacha nsama ne me na me dance sabre no na woni ne twempena na sa na woni ne jan na me ne twempena na ne twempena na me ne twempena ena no ko fa girl ne de ba nti me ko no ho na girl ne niam si ni dem na mbisa ne sa na niam ye si dem ye o si je ne rabi na ebeton je ne na wode ni je ne abisi ni de wugu na ni mu ase wasa gugu na ni mu ase ensama wo no ho a wontimi nkana omudi hihye dumni adan no ayale sane de ma se me na omo target me se
me na my boy ne sa anti no omo pena ya le sa wo me ho a wo be bre na me bo to be ble me dan tam timi o ma catch law me tancho ententi me kete enya ya le fa na aba yo enya ya le sa amutena ase bo poso ametena radio su megumani mu ase mi tiri ya mi yam na ya me ya eti wo ba ya no ba ma ko ba ya no de ayale sa ne ba enya nkuro no be boy so na ye no mo mena me ya ne dia mi ko miem mi ko miem yetira ko miem sabe ye enum no be ye enum na amode ma me no so na de ko bo so na de ko na be twia me de ko bo so so be bra do ni ho tie nyuna na ye nta se me de wo ko bo so bobo sum kuro didi mako bobo sum kuro didi genu na je me enyo no ye sade na mimi si gel na ye sade no on ti mi kan kwa ma kwa na ma aha je se wa hwan no fule na kwa de ndé mi fine na fie ma uko electrify na fie omo wuni da ye mimi ni omo ko jumo omo ko bi proni elo bi ma mi nti se gel bi ni fule na wan e ko bi mi ye ko bu punani mi nya fast e de ana ye de emra enam se okay mi ye fast buy eti mi buy no na teacher obi ofie on mu na teacher ro se gbe any fle ni aba how no so mo second me one number wa ha we try na me fle no mana no nsi ni kire mu no kasa mi tie wo enam so me ba mi wadi amede me ye enam di wo ya efa ho na mchara be progo ebe to we no enam tu puni mi tu mo inside on ba no jam ade ma progo aka me back metime bie kin enam di ade no to wa na me be to ho eti omo ba ye na omo be wura honom na se nipa confirm se omo ba nem dim ke gidi wura mbu ya se adai omo se ayale side e be chepa e be kwachire ayale side be kwachire pa ayale side be kwachire ba wonu maswata Emilia me ma mo try am anya ye na try mo try o se bu abo wo se bia mo kwakuo na me nim say ba final to from no nim so wo yo ni na nim say wo se wo to wo ye side we ko mi be ka cho wo be ka say enti why ya no na woni hunahuna hwan na me omo bebu prunani ye bebu prunani na wo jadi aka ye bebu prunani say dem be bie ki no mo bebu prunani abeyi die omo be na obi bebu prunani a dem be o me famsika enumle ena mi di mi kagidi baye me chance omo gina ho ena mi di kin e be bie wie no ade a wo ya mi da aprogu wie ya genam tim di bie wo sansu egu famo me say ye gensu say gensu mako ensu be ya mako ye hwe ba bia ho mako ni ye hunu me na me di dua me ana me di dua etu plug no wifi plug no wifi enti ye ko se bi won say sa baba wa ne de you di dua do plug one baby veranda no plug o Volandan I fa na so fridge no na me say na so fridge no we yawo nemi dan wo ka say yente wa no hwe baby na microphone wa baby enti be busy say o do me ma adie na no na me ma ye do me ye yanke ni mo ni ga ni bebu mpu ni me da me ma de ye no me ye yo and try ye nkura na try ye obedi ka eja ye me say akrafo mi ye no obedi ka ye eja ye se no mu be yi die me am say mo nam ya mo back to the sender ni nyina ankosi twa Oni nam ya mo ya back to the sender ma kwe na wo bia wudi ja to e be si obi so na wo pa na me ma cross me na ya wo sementi asese wa cross wo na ese wo cross na cha sa wo person obeje debut ano ni ko ba bi ne ka cha so obebu manim kotodwe na onso me na wo so me na ya yale ne be ba me so why na catch you why na yi ho let me speak for father go am dey me obi nam onu ko catch me madam for say onu na dem for say ko catch madam for say ko catch say
mi de mi ye na wo hu se me bungo to pa cha yale beba so to ma mi hu ne no akache wo adanfo mi Canada ma ko say wutimi so ne nan ni mu so na ya be so ne nan ni Mako enya adwuma enya adwuma Mako enya adwuma because of say asam no die nti Mako ensuro be asam na mi na mi butaye nti o mo de baaye butaye so wo be ni ya na ma omu free na buo mu kwan bus stop da ho esuo num na omu si ye ana twen no so ebi so na ni ebi kwa no me se wo ya je kan obia yawo age se na ya mi na me ade se na me ye wa be na wo fa ye na akọ hu se ma ye u se no ka se ne ba fa na ni mi so ebi so timi si o ebi so timi si ebi na mo so makọ ba bia akọ ye bibi o ma ko nye wo no na bi ko baby wo ya ebi si wo makọ baby ene mo ma ye me sika me na the chow no was sika sa na de try me ma ko mesra we da wada roma wa ko school kakra unim calculator wada roma Ma ko e senye 2.4 na 2.4 chama pa wo me ma ko be pa asem ya bia na waka no mi wo bibi sai mi wo bibi na ke ya kasi ya de anuafo ba ha no ma na mo tena he wo je wa ya unuafo o ga pani kwa o ya yikwa wo to yale ma na hye de ma buofunu me ne wonum na pa ka bia na te sister, why you operation? Operation. Me dia na watch na ya dey. Say so me say. Na watch na ya dey. Wusi woni yale no twe ene wona so uya bia okwa ya ye se me na de yale no ma no dani bua dani ko mi si o mo so be se na bla o ra de me wa se wate na me wa ye bia ma me na me ye bia ma me o che me o ba so be se wa kwa se na pe amma dan simi me wona ya ma ko ye ma ti ka se pe da jere ma ti pe da simi ba so ba simi jere na me chiaka pa so me ba o wuri si wo so no wo wuri si wo so na dan wa na nhwene ma ko se wo wuri si wo so se ro wa tan wa wie wa na nhwene wo bu ne pa sa na ya de wo bi na no ye mo
bɛrima ne busuani bɛ na di n'akyi bɛyɛ ɔho ade osia ɔkwankyɛn gɛni wu sɛ ɔbɛsɛ ɛnam twa so gɛni wu sɛ wusu wanyini kyɛ ɛmfɛ dama metamfo mu yɛ nyame wanyini kyɛ omi na mede ni hyɛ mu wanyini kyɛ na nani hwɛ nani yɛdu ɔsɛ wɔ gyini hɔ bɛsi yɛdu ɔsɛ ma yɛdu ɔsɛ wɔ gyini hɔ ade ne na sometimes na bu a wokɔsi ɛne kwatwe mpena no yɛkɔ ayie no yɛhwɛ da no ɔyɛ no ɛna me sister maa ne lie sɛ yaw hwɛ no anya baba wɔ yɛ anya biribi ɛyɛ no kora Mama nkasa ɛne yɛka kyerɛ wo sɛ hwɛ na wonya baba wɔ ankasa because ɛyɛ ne ɛkɔ ne yɛhwɛ de yɛaba yɛ na baba wɔ sɛ ɔne yaw ne bɛda ɔbɛkyia wo so ɔbɛkyia ka no wasia wo yɛ nyame mehyɛ blɛhyɛ wo nsa sister who did the sign Cecilia eti na mu wɔ hɔ na ne wakɔhyɛ ne dam hɔ no ada ne ma nkɔtwe na pie ɛyɛ no yɛ anko yɛ kurom ho me wɔ fa na wuyɛ ɛne yɛkɔ ayie no yɛkɔ ayɛ ɔkɔ bi nti ada yɛkɔ yɛ di kanja ya wansa na ya oba nti oba yɛ no yehu ya ne sɛ jaba ba sɛ de nim sɛ de ne yabusua me sister ko wale ni fie omu fie meba okay o de meba obeka wasam no meba ya sorry ma me wie no na on so to aso ma me so de ne de beba ahun hia what say why ye tufu no antia Marco Cecilia ma no wie age se wo de ba ko ko enti sai mo amefa ba ko din kai ko Debbie Cecilia hey and try and I can't see any move. Fancy you got them by. Hey, me the musuro me. Yeah, and the and fire lent to that and chemo and I catch him some me bother man son be wu. Pass ya unim down boss. Sisi wanya na adwo so apayale so Marco me soli akọ kasa bebre me soli akọ Marco me Marco me da si pinya kwanya wo de ama me awie de ye be chia hwefo nyina mo bibia akwa aba e de aba Akoma 87.9 so ebre so say na time ye jedwa na pomudin komo no a e na ye de bre etiefo ne hwefo nyina me do for time heba for yakwa time heba Mr. Bedwa so time heba Mr. o se kai say time no e ye TIME e ye malaria fever dro me do for awie emre we say mu pa se malaria abeja wo so eja utipaye eja wanumtuo eja wawo eja wo sabi wo ho wo so cha edro ne ye time heba Mr. wonya binum a ebeboa wo pa enu achi no mesro wo bowrem drugstore pharmacy shop license chemical shop baby a wo benya bi ato na wo perido so puom etu akoton anade wani akirem Colinac Herbal Misty Herbal Fredimens KNG Herbal me so number time ye didi dwuma no ye 0244 41 76 69 0244 41 76 69 me do for kai say time no e TIME me do for ene time Herbal Mixture ye di komokitu bi e dia fa ho me ka time Herbal Mixture no obi wo fi o se na time for kra de adroi ya na nkese se mbedi ho adanse kra e san se ye na ye de ye dro ye no de adanse die e ye bebrebe kwa na so san se ye tiefo ne ahwefo abrefie e wo ho nti e na da ye gyebre ba Akoma FM ha e betwe wadwen e de si time Herbal Mixture so time Herbal Mixture me do for juma edie ana
yade wo to ase nyina yade fe ne se malaria fever ne do for malaria yare bone aboa ntontom na de malaria eba obi wo ho obetumi ahye ne ho den so o man ntontom enka no nanso ye bibi na mu hade ntontom no wo beye dai aboa no ba be kawo sanse wo bia wo pono wo bia wo ka even adwuma mu mpo no na ntontom na wo to gu so na ɔreyɛ ɛnu nti ne be hia ma wo se aduro ye friend se time herbal mixture no wo de beye wo duro de beye wo nsuo wo be bobɔ na no pa awia anwumre anopa wie anwumre na wo be no bottle ba ko mienu be wie no wo bo hu se sebi ensunsuanso bɔne malaria de abra wo ni padua no watutu ni nyina ase de afri hɔ de ama me do for malaria bɔbre ni padua mu a ensunsuanso wo de bre ni padua no de di nkan no ebi wo hɔ etima wanum to wanum enye wo de sabi udidi bare na wudi pona na wudi abaka se wo rebese me so e basa no a obo se di padua no ntimi nya ahoden na wodi aye adwuma na abra wodi time herbal mixture be ye waduro na wo benom e de ama me no ayire so simedu num obo se mfi fresh ase na efru obo se okwan hyase se edu aduane e basa na aduane bi a wunya no wodi ni nyina wotimi num nsuo bebre wotimi dwu nsuo bebre da me betina fidi kase so ameka me se wo num nsuo bebre na wo dwu nsuo bebre no se yade bi hihye ni padua na kwa bi kra no a wodwunso ni nyina atugu enu nti awie de nanum wato a wontumi ni di na anka wa wo hwa anka wo ye ni pakase kama na enso esanse wontumi enidi ye enum nso ye nti no ama ene wo so tia na etie time herbal mixture wo ho de ma enye na wo pharmacy shop drug store be bia ye tu aduro bia wo bowra mu a wo so peti IME na wonya bi nso a force eyoyo malaria nti eja wutipaye utitimi bo gaga na nani be nyina eye ne ya kata chiwa ma jehun baabi enye ohwene mu nyina so efri nso a aduro ne ye time eno na ya basa emetu utipaye na se emfa mfri ni padua ne so kora emfa ma de bia meka me se empani si dua ye bewo no ye tu ase na ye ntwa so ya de ba se be kun malaria no ye nsoso ne so ye tu na se na wo padu papa e de tu sabi malaria se a eye TIME eye time eno na me kanfo e de ama wo time herbal mixture etu tipa yase e de fru so no na ese tu awo ase e de fru so sanse sa bre awie ya no din pa obi timu a chese auto awia obi di niam ekwo heba nyina gu ni so chese ne ho wo so chechechecheche wenum nyina ye malaria ne nsa no nyuma ne bia so hu na time herbal mixture no wo ho de ma wo se wonya bi na wo no mo dia ene na wo so awo ne nyina to agu de bia me ka me se malaria no obai se wo bekum wo be wia no wokum no wasai na time herbal mixture abase ye nonom no ni enya nkwane enya ne mroso enu nti awie obi a wode wose ayo abawura mu drug store pharmacy shop akopɛ TIME anonom ne de woni malaria nsunsuanso boni bi atonkwanta a wo mo apae abusua mesrew enye na wo drug store je number no eye 0244 41 76 61 0244 41 76 69 me so time herbal center ye number edidi djuma no eno no enu ti ha ne ye de bre na ye adwuma ma mo ya de so a number na won sa aka no na wo fe Dr. Penny achechero wo ya de mu nyina e de akere no na no kwasem ni se time herbal mixture eboa etu se bi wo ase e de afri wo so no na wo honam a eye wo ya wo honam a eye wo mre obi simi kotodwom nyina ya na erehweme sasabro tete me pa me honam nyina eye me ya me ni padua mu nyina atwetweme edro ne time herbal mixture me do for time herbal mixture de yenka ho asem kese na ye ni ho adanse kese na wo mo de ye edro a wo mo num na no pa awia ne anwumre no adanse e ba ya so ye eye bebrebe kwa na obehwe nipa dom egu ya so ya sabi enya yaresa na omo bepe na emum adanse na wonum ede ba obitimi ba no obodi nsem se prapra ede ma doctor so doctor no kwasem ni se me koto time herbal mixture no na mani so nyina brimi na mani so nyina chiri me nante kakra ne yanso mi mu na mi tu ato na enso so me yade bi e hye mu a ma mo so ankyere doctor kra no time herbal mixture no me nonom ye no tu na se ede afri ho de ama me ma me mesrew se wonya gya ho adwuma wonya wia so adwuma na ni so bidia betena wo ni padua mu a edro time herbal mixture na me kan for ma esanse malaria na bo ni padua ni mu a edidi moja ni mu ebasa na moja ne na eso ate wo bo so na nte kakra bia na utu ato wani so nyina ebri wani so nyina ye utum edro ne ye time ebo asiesie wo moja de ma enu achikura no obi a wo tena se kakra na wo nsa na onan na asensene wo se ananse acheme chese wo gene ho ba bia enye time herbal mixture betu na se e de afri wo de ama sanse edro no ebo wura ni padua ni mu a ebiebie wo ntini mu wo moja de afusa ne ye kama efri wo tiri so besi wo na ase enu nti obi ananse pata echechew wo nsa na onan na asensene no edro no eye TIME enu achikura no ye ma menum amu ye gya ho adwuma ye ma menum amu ye wiaso adwuma
maame be gina gya ho aye adwuma aye aduane awie asan de akosi awia so aton ensu oto maame ginam awie ba maame ginam maame mesrew petam heba me chafa bo ho ban wate pedro ni bi nefa ebo ni padua ne ho ban san se wo ankwa a wo ma yensu yeni enu nti abra wo gina wia so na wo gina gya ho na wo gina awiem ensu oto wo gina mu na wo num time heba me cha no ebeboa wo pa ebesiesie ni padua ne ediama ena me bo me nsema edwomfo ma ena edwomfo ma wo bia wo kodwom bia to time heba me cha e de akohye ne sebi ni table ase ena obowura edwom a maame fo bo nsi ye tiatiam awie ne wo mu tiam na wo yese kakra bia wo nsi aya wo num nsuo na wa fati me na wo de atwia na wo num ni se bo afi ubisa na osemeba meba bedru fie no na honam yawo honam mre o mani so ebirimi o mani so echinimi o ni nyina na afiri ho esanse awia na wo mu timu no time heba me cha no mo de aye wo mu nsuo enu nti na dwomfo ma nyina age adro no ede atum enu achi no oba wo nsebuo mu hawa mekanfo adro ne diama wo ba wo nsebuo mu hawo anampo se wo menses no eba ababro so adam nyenu da miensa na atwa mesro mekanfo time diama wonya binum a ebeboa ma wo nsebuo a empo entimi mayie ana ababro so na mienu na atwa da koro na atwa no ni nyina ebefiri ho wo bebu wo nsa afa wo ho adi enu achi no mesro bu nsa waya ase na ya na ya oya ani da na tete wo aya na se bi usisim edwa edro ni yetime abusua enne malaria nu ewo dwaso no edoso pa na papa ewo mu ebetumi aboa wo no e na me kanfo de ama wo no eye time herbal mixture empeli se won sa chi ba yoda enti se won sa yem abusua time de eye bibidro krogen abrofo nsa no ba akukura anim wenu ye de bibidro ye de hahama enu bina enu nsini time herbal for the de bia me kase ye na nanom tete atempon no eno so ene ye nam edi adwuma enu nti wo ba ya so ye behwa ehahama nu bina nu nsini nu tane ena doctor keka bom na ode time aba enu nti se wonya bina wo no mo dia me dofo yi na eche se ene apomude mapa no eno a ena wo de kro no me so je number no na de wo nti ase no frɛ ye eye 0244 417 669 0244 417 669 wa wona nti kakra bia na wabre we adwuma kakra bia wabre wakoma bo peri mami bi bese doctor ase caterpillar hye memu ebo mi se tentem beje me ho ba bia enye me so time heba me chade abusia utokosi wo fi a ansa wo ya dia ma no enye nan ni num eno nti mpani se o to bo baako e de akum no man pempem time heba me cha malaria nsunsuanso bia abodom pem e wo ni padua mu no eno na yade ne de bre etu na se e di free ho de bia me ka me se wo hu se wo yade no a abetina wo so mfie bebre wanonum no ni bebre a enko no onum time ntra na se wo de time ye waduro na wanom de a ene na enche se wa ankasa no wo bohu se ampa ayare safa hu de aya ochefa me so kokko pedro ni bitowate na wo so fa dance e ebre ye me se yade bi e hye wo ni padua mu bia no wo de kokko time e ba me chechira kwan enye na wo drug store pharmacy shop license chemical shop baby a wo kwa wo benya bi ato se wo na asa tatai wo na asa pejepeja wo na emu na hyehye wo wo hye mpaboa na ewura unhu a me so kokko time herbal mixture ebusia brena ye be me sorry so akọ empanisi bisafo enyira kwan je number no 0244 417 669 0244 669 edroni eti me da say ahaya kuma 87.9 FM ye tro so e wo studios say na yawo enra oba one o maame ene ba ye maame entumi ankasa ene ye maame e ba be kasa na fe ye hunu de ono so enim e de efasa case ya yatena so no mu maame mo wa ha ya na pomote sen am ya dom amon so e na me adom ye ho de nyame ase pa maame mo bo me mobile money numbers no so fem 0245 301462 0245 301462 edini ye Mary Akosia de ye de boa ye ba Frempong Imano Frempong na Emilia mame wo mo ka se bi na sasem we pa de sa na tie dia e wo se ye chi wo ya dia bank abagu nsa ne sister no say wanyini che ni nua no wa repu no mame ye ni sister ne se menyi che ni nua no wa repu no enti me repu no wa repu no on fra police mame ye ko jina police station me di rape na ekọ na me so me the poison de ne ko ni no nyina ni asa akoto aso wo
prison ho wono ko bo charge say wo repu ni nua pia wo so beka say ni nua na poison pia say wo repu no apa oh me da me assemble ni wa me on beka me so so na wo ni musa wo chen ya so oje bodam for achinyi obo wa ba na wo chen no Maa Akos no mpo de ha me wo chen me chen no wo chen eno kura de ha me football age intimi ncheke wo sister kan ye o ka say awa no tobe na akeka de ye ode no wo sister ka say wanyini chen wo ya wo ka say wo ehunu so wanyini chen wo na o be sha dem ho na ni we fi no ye adwuma na ni we fi ya o osre no nkai me say wo ehunu so wanyini chen wo si wo so na den wa nwo na ntro ai e ka brewa ne abrante de hwan ne wa ho oden abrante ka me dai ya na me wo me nan no atia mbu o repu mi o wampa mo no na ya ode mebua Chenso ya ni de me say na ya ode abrewa bi sa chesa woso ni oyere woso ni awaya den yo kan na mpesa o kan kese onti minka no oboa de me kire ni e oboa me kire ma udi mame dia mame ani modi am dibia betra benchi enu animu hu dibia betra ha kasem na dem se wani mu pa cho binyawo wan na kan me pa cho wo Emilia ne kan ntim pa cho Emilia se wani mu wakan fie ha na se wakan fie ha ya na se no boam pa cho fie ha eno boam so waka mante me di ba betra me oh Maako me se asa me pia ni mo wono me ka cho se me ye ko eti me ye na me nua ba ko fle me no sister asam na ka no refi ahwene ne de no na ye TV no hunti ye shop anam se animu fie ne dem dia be TV so oboa mi pa udi oboa sister Cynthia me say oboa papa femi sister ma ka obodi na se pani mu o chantro tie animu no cry no oboa wan kwa solinti ni nturo nko a na de atete ne ba no na de atete ne ba no so nya o so ye makuo penny ba so cry wa sorry de bi o de make answer ma sole na ye den ma sole na ye den oh mami se utimi kasa asem we sesia na mi suro papa mi so ka ye na som no Maako ene na wu bisa no mane nyia no gaga wo be kire me so wu bu bet mami jai de okeka no me pese wo ye panimu me pese ma ba TV so no me ni benya grudge ama ehwe ya kasa pala no wo mu ade etu me sra and try me di watam ajonsi afle me no me kasa me yes I de na de animu am dia betre TV so ni bo wudi asambia aka woni asambia aka ye behwe so obi ka na so oni bika mame enti ya menya free no boa mu kire se woni Emilia kra na montam nya basasa na montam ye fine e de na kofa asa anytime ye ba me da se ena me be ya so ene sankire ye mo ena e ma ne ba asa yesa we ni nipa ne maami me kra na menim e kire kra ansa na me tie wo so wonua pa ba po e wale efie ho o wale Emilia mu fie wo fa ababa we wo fa ena na yire ene me ba wonua no na die benti ena aso ko fie ho adan yaka wo mua aba wantimi begira na nimu kra ka sabi o mun kafra na twe eye ya ne anu ene wo a wo be kasa ene yo hyi ne twe ye monum eye pepepepe o tibi gira ho kasa bi ante na nye so ahu me twe eye monum no akasa gbagba ye fie ni neni eye na denta mu sei so ahu wo timi kasa pa no odi atam ene otimi ya bia se why ndem se makoka me be yasam adano adagde no ayekodi asam na ye baaye no me kodi di asam woni we koshi a press case asam no e poison asam aya ye yibe fi ayo me kura poison ye die me ya wo be kan nam so nya botere ne ya oba me busta no wan kasa o ka tell me say woni mo ba fon me na me wo bi ntimi nkofle no o kan sa na tio me ka me ne fon
so na onipa eti saka fra no mame kura se kenya boni fra so mesi mame a aha se ono na hunu se ya oba no sa no ate no na obe amane se mame sei na obai aye enam se meme ne fon eti ana ko fra na memu sa no ma ko mbacho bisa no so ka ne boko se meme mfre ne ba no no mi sa no me no ko me ne na anko adansefo ho no so de abufuo ne be kan sa se ne tira na meme de abufuo wo ba ye no hwe nkwa no hwe de ya wa ya be o koto nkwa no ma aba we koto nkwa no ma se ya abufuo ya wo be fo bia na no de bubefu anami amedi ya so obi be poison menti wono de abufuo ne bai bai sansa wo ba na afom nti ka wo de be ko wo be sia no be ka kire de say akwara no ba be bisa na onya botre no oba o de adwuma eniema so kokwan so me so me ne fon de ma frɛ no eti adwumile num ɛna wɔbaaye wɔbaaye na bro de ka no kwesi hɔ no wɔbaaye nam se yaw na wɔde ba adwuma no wakodie akyira baba wa no yaw waso de pa so anka no kora de baba ɛma first empalfo timi de ade ehunahuna so anka no kora mebo so anka no kora me yo sei ye de ka ende ho asi apɛ no se me nam se awo nam no kasa ho apɛ na ye kwa wo papa ho nam se papa busa aba no ono aba no eti busa no da so ono a na ja na de ebe kan ne aka eti eguso ayya na baba wai eba ho eti oba no no so betena ase ai yawa we no kura ne na chese wontimi bia na no kura enkasai enkanche wo sam paso wo de na kodin ena chese baba wai eso kasam ewo fie ho ewo baabi a we papa wo no nam so mo baabi a enso me ene okasa ya fine ena ja wo di pieye ena me so me ne me ba yawo yi yete wo papa wo nam se tawia so ahunu dia yawo okasa ya no wanwedwe no nakoma yawo no da bi ababaye Emilia osie na Emilia ababaye kasa na wakasa no pie koye wanwedwe nakoma da bi no pie koye eti aye esi apɛ na me bɛn wo ye esi apɛ na me se wo yawo waso no den ye ka bibia kyerɛ wa enkoa sum wo kwa ya wo kwa fa baba wo ye ka kyerɛ sɛ san na ka wo san ya ka mba saa na wo so ene ye sɔre ani me ye de ne da ayi so apawa ne ye ton na wo so na me tuo ka me kwa ka obi wo kurom ho amu ni anaye me eno bo me kɔ hɔ me kɔ ye obi da me nkwa ko da empanufo pemasempa okay nti eba saa no obey kan no kure kire wa na se wa nka no kure kire ena wo papa ya yifo be kire no ɛhɔ no na wɔkɔ na asɛm eno okɔgye tu mu ɛhɔ no am de manim hɔ de wa ankasa me pache wo okɔgye se bia wo nyi ntum sa wo bai ena de adro ne go no me pache wo pɛ kire se wo kɔ akɔhwɛ obi a ne wɔyɛ saa de no wankɔ pɛ kire nyame anim me gire nyame anim me wankɔ pɛ kire me maame me gire nyame anim ne wo hu wo no bɛ kan yo ɛne oni awodi me pache ya no atranse ama me tsa me oni anu odi ntro obi gire nyame anim me wankɔ bosom bia ho me bosom wankɔ konfo bia ho me wankɔ baby a se wo kɔ pɛ kire de wɔyɛ saa no me pauche me bosom so maame bi na wonso maame me yɔnko no ye bo ni dua no ye kɔ dane ye no kura be kwai ɛhɔ de ye kɔ dane ye bo hwan dua me bai hwan na bo dua wa baba we osiwe eba ne yiri bi hɔ e bo ni dua wo ka chess ayo na wo sɛ no kura wawu dabi ana ɔte ase wo ka chess wo nko du birthday mawo wono so wa senti wo di so wo kodi wo birthday why na say na na ne yake ka kire ase ye ne mpra no no ne te na say ne ma na kodi birthday ama na wo man o man e bo no wo tena ho no akɔhwɛ mo adu on birthday na akɔdu obi birthday oni ne ma birthday say bia wa de wa ma na de daddy say wono woni ade dan ko no so nkoye ho adwuma ma me
Ade ade. Ebi ba catch us me boy me catch me birthday kodi ma me na me boy so kodi ade na me de be no. Onu so catch no akodi bi onu so nim ni ya. Se ne ade ti na me ka say. Na so no. Tokura nim. Na se sa mu de oni Emilia empratwe ne de na mo fo so wan. Na wonua wo ho. Wonua pa o. Wonua fira de mbaako. E wo ho. Na so kwoto so ni nua wo ho ni nti ana se million ni suban nti na no mpesa mo be ko na wo no me dia me anu dia me timi kan je so ni suban na se yo se ka no asa bu na ni chie gen ye so no wo bu ma ni chie ntimi so na bu ni bi ma me ba bia wani hwei ene wani ba ko e bo wa so because ba bia ti a wo ni chie die wa no wani ba ko bo gira ho ana aso wani ba ko bo so ntem se ma me e wu de tie me tie asa de da bi tie wo si wo bu ani tie me so wo bi ana wani ba ko bo so ntem si na hu so bu ani tie lam de awurade na be di ama me awurade na be di ama me wono ana kae se de wo so obia oso obayifo wo bayifo se mi donyame e ka me babra bo ka me yade kan su ya me nom enan na e papa ona kai mi donyame ba ko de enu ba ko de nya papa na nani de be makorema be mentimi ntemte nanim wo kan so the whole enobom obi ate information center na sa henefa ne ya mantamu ho so wo ka se the whole nobom say ya mantamu ho de na obi ate no program of we no na nonoa enne na masuro nipa wo ka ya me enne pa na masuro nipa me say eti yemfle no bomfo me say bro no so wa yemfle wo me say adro na che no ani sa na adro achi ndi a kakade ne si ye ma no ka ye ntia wo ka ya na che sa me ba ne de no so ahu me ba ne de no akoba ye no ameka say no adro no ena me po ye da ya no da ne me bai me didi na tem ena am se wo pe ene ye me enye wo a ka me no boam ko bi anyame no aye me na Emilia no ye makwada me didi kura no a odi bi ma me pe ba bi obo no na didi na me nie o se wo bo no ho de ba bi ono abo ne ho ba yie no eno na me ho na me ka no ene ye manta me di fie ni a na eni ene fifi on so de ene na ho ne ye grupu ene nu omu grupu pa se mi pie kura akota de a aba wati ho bi ena ne gangefo no ye twa no ho ahia na hwem se de adai o pachiro no hwem se de adai eso na me hwe wo bi awo se bian so ti ya se mi bubu wani chi a wo de usu nche ma hu eti me kwana me ba na kwitian na de da so edme enam sa ma se aka kire me se mami miema no emu ma bese atimi firia ye so mba ho ka kire sa mami kwanu tum ma Emilia meji watam na wonya koda na Emilia be yew ne yankofo akora ka ho se Emilia de oye na nye mami na odi na tem na nye so ahu anye bia akora no wa wo ma ayi we na butu so jimini ba no enu ma wo jimini enu odi wo so ahu ema Emilia kasa pa fo aka cham sai menim huhu me ho awo etina betra ha me ka se anim huhu am de betra yi so se wo te waso a me enu de mate asami ya no kra menim ohu e wo kra no so menim huhu oba tantai utimi oba wata so dompe yehowa ayi mi ata erade sane blanta mo ate no wa ma ntem a wo be bomi ayi me ho ada wo be bomi so wa koma no ntimo ho be hu wo be bomi wo so pa ya lesa wo be hu adaja dara wo hu ya se ko e wadi wo hu ya se ya wo be bomi no wo pa ya lesa so ka so ata so no mpe eni obi ba ha ohia mo wo de ya lesa wo mo ama wo bi ahu mata so me se nkrofo go wanyina wo hu enti mu wo no ka so wo be fo yenya nru ho ai be ye o se enan ni de no na o de aso me ba na ni am ahuru se wo no na ya no sign dia example o de aye me ba no enti se ba no boam ne bebi sa wo oh ma ya bra ye na no boam ma ko we bra sam na ma me ye fa record am na no woni ano so no oba tie woni ano
wo sura baba wenti wo ntimi nka ne kese kromofo ni na mesi abi sura baba wenti wo nka ne wo ntimi nka me gangefo na me ne omo kan ye no wo mo ya nka eti ba kofo pe wo mo nka ene otumi kan se wo na ebaifo obeka so wo ebaifo wo say why na ebaifo na no aka so wo ebaifo sa ade sane bro na wa mantam a wo say wa we ya o cha o ba kra ba kokra wonya bi wo bobo mo di da be ye do betimi abobo ya na aso ni mo mudi ni nti wo ba ba bobo din no na ba ko na mdi na fie no wona wo say num wa num kenyame so asaw so kwa sole pa eti ma bible no ma menso mi jina nyame anim se asem we a wakan kura mi yina ma mi we ka asem we ma mi we so wo se wo so oba na osi ho no wo so oba na osi ho no mi si ho na me ka we dia ndia onti bi da na so osi akonya eti minim ni pakura eti wanka ma menka ye o wa dance ko ma ana me ka se ba ho no wa mie wa no aka nkyere me wo di matam na so be pa yehowa ne mehwefo wo so be pa me ho ntoma dagya ma me yi na no kra wo be yi ba ye ya wo fazi a wo kasa yi enke kwa kwa ese wo ni Emilia be ye ba ko pia because wo bi sa wo ne yade no wasase ko bi sa Emilia wo bi sa Emilia se ko bi sa ma me etu wo be say wo ni Emilia na aka bom na mo ye ene ye no ene enya ko bi sa ma me ko bi sa Emilia etu mu ye no wan na ye ene Emilia na Mako na ye yaw me pa chao Emilia ene ye yaw batan asem sinkwala mienu achi entamu a enyina ho enka se wo wabusuafo na poison na ade ahye me benti me kope me ba ena me bisa ma me se wo kope ena me na wonim se wo nkopa wo bie wano aka ne saa ye de yen hwade o ma hwe first no pelfo ye hwehwade he so wanka dwuma medu me bo papa asante kasa enye first esem ni bi wo kan de media wano kope kire me kura de me ka kira ne se so wanka no kura me kwa kope enu na ne pese ye hu no eti ano de na kope da bi da ya di huro akwala na bede me so ma je di se wan kope e bede mi ma je di se wan kope no no so ekope ne de na wo so wan kope esi de no kope no wasi anu na wo ye esankyere ni akere me se ya wani no example no ya woni no eye onua esem kakraka we wantimi amfa danse ansa ma me wa himfie wo de ahya wo ho asem we die jai asem we die obi ani wo beka bia ma me so no na ye wanua huhum ana honamu wanua ye no huhum ana honamu be ye mu ni huhum bi nyina waye na se be ye na hunu be ye mama ana obi nya bayifo nso so hunu yonko bayifo ene wo adan wa sori komu no mpa ibo mu adan me na me nkwa sole wona kwa sore ni ye Kristo ni me nkwa sole nkwa sole si de na ye Kristo ni me ne ma yi ma mi na so kwa sole me na me nkwa sole o ye hwe ni say se on se obey ene Emilia twempena no munyina mo mfo aso menim one oba ekofie ho tine ni so okoho menim se eno nkwa ni nyina so no a edi sa woten ya bade abate ye hwe se eye Emilia ene de aduro no se ye guduro se ye de aduro wodi kogu obey aduane mu ene ho asempagya yanka bede se ye Emilia ene woni ne didie woni nyina ne didi wo ne fie ho me woni dimi ho me kire se aseye ba ene na chesa wo agum de wawu a de wodane dem nka mba ye den me se wangu me nche no epie me kire se wangu ene epie me nche no etuaye me sania wo pe no ene wo wanya nka mo beja no se ko se nka mo ni se ko obekum de hye no ka mo beja no so wo ko mi ni ba bi amefa ma me wogidi mi ni ba bi amefa me se de mo ni da bi me ni se nka mo befa na trasa me ni ba bi a na me dia ha me se na mo ntam ye kama emre bi kura wo yare ko hospital so na ba ho
wase wo yi brodo odi a wo bu mienu ma ne bi me kwada hospital he fa na me di brodo am bu mienu ma ne ka so wo di brodo hospital obehwe o na o makra nyama ho de to so mienu se brodo kura na kura wo na wo di a obebu bia ma na di na odo ne wo ho na mo ye fine e de ne kofa na brodo no afere na eduro wo mo nam de man di minim se na eduro wo mo ti age so o say na mo ntam ye good na me brother wo de ma no na wo e dey na time we ba ti o eduro ya ho na ba e wo ba bia wo ko ye ka cho say me ko enko ho wo nua wo ho akoye sem ne nua no kura na say wo ni we ko ma wonim say yawo enua ware mu fie ma me mpese sa asem no kura de me ko ho na eye deep mu odupa ensam ho nti e ho ne de me mpese e ho ne kura de me kirechirem na nka me kasa bi bie kiss bi ama mo sesi a kono a be kono sani a wadi ane wo ne yi no onimu 19 ye ka say bia wono na akohunu na so se Emilia na na bie na me so mi mie ma no nka waka fence obama me waka yawo waka kan de ma o se maka maji atum yawo ma me wo po be ayaresa ma me wo pe yawo ayaresa ai so ameka want me se wo pe wo be ayaresa ai dia so obu ofu me oh there be ante ya masa na wo ya dia me bu be fu dia dey e masa why ante yawo mako ma frɛ what was saying yes okay say wani no wa ya resa ne yepe enu a wo ban na oka asem bi say ka eye chopa ne ade ma me niema me ensa o feel say wo de aye abayi Emilia oti hoyi ya obetumi de aye wo niema me ensa bo bi so kire me ya on fanche wo enu a wo kan ti my niema me ensa feel so wo de aye no obetumi aye wo ya won fanche wo mami mako e pa cho me diani say ye kasem ni na mako ya enye se me bra no ya so wa ya resa me so ka tie me question no enra wo ka say eye chawpa ni ade ana me ka say obi enfum obi a onpa ne chew eniema me ensa ben na wususu say wa ye dia fum Emilia obetumi agina so aye wo say die empachew Emilia is e ka say me de aduogu ni kwam fine me jitum ahonum no ma anyade wa o de me de gum ma anyade okay jitum ena de ade a menim de nti a okoye saade no o de oka na mapana chew o se eduo ni dia se eduo ni dia ena ma eno de ma anyade eduo no de me pachew wo ntimi eduro no pe eduo no ayi ni na ba ko o ka ma me kasa me issue ni na kokko kan me problem ni na me ni na kokoye eduo na sem se ma me no okoye okoka che ma me ne se mimi de eduo no abegu edu enkwan ni mu no ti o mako ma me no anto no bo enya kasa no kasa hehe ba ho eme koka asem ni to kokresi woni ma me ni ntem ema me pamo ma me ni fifi o so onko o de mpara cho onko na me kasem won eti sento ko ni na me ma me so onyai o so waye we so onyai ohono na gen yes ade se mimi se ono ne nyai no so o le hyedia no kwa kope Satan mimi na bie ma no se me kope me ba yaw Debbie okay me bo yaw Emilia kope o ma me kope in this case why na kope ena me de so yin ba kope o ma me kai wo so ka so kope wo si Emilia so kope wo mu mienu why na kope ena me say ba me fire no so me say Emilia na fire chiri me pacho ena de wo bebo sofo odidin because oye sofo a wo ye nyame adwuma sofo onsuro eno kan me pacho sofo ben asore ben yeni ankase be fa ka band so no boam no wa ye beba no sofo ni sripi en kan chese wo hu se Emilia na ye ni ye nsama Emilia sofo ben mako
na se mpaibɔ no mama me ba sofo bɛn mama mpaibɔ no ɔkɔ sɛ mpaibɔ no ɔkɔ nti onim sofo ne di akɔ Mako woni ma sɔre awokɔ hɔ ene bi wɔ ha na woni ma sɔre awokɔ mpaibɔ oni mpaibɔ ɔkɔ yɛ mama me jaje wo Mako sɛ mu sɛ bɛkɔ saa mpaibɔ no kɔ na sofo ne deɛ mitimi mondi mitimi mondi sofo mitimi mondi because I was a sofo no say mitimi mondi di say holding a responsibility yensro no tie Mako ene baako enye mienu enye me se me ya le sofo dodo na me pa ma ye bi ena mi ka se mo pese ye kɔ sofo no ma ye kɔ da bi okwa na spirit ya behim okwa na spirit behim ho sa spirit e wo mo kompa ha no na mi ka se mitimi nya mo asumesi sese eti ye pastor kro na spirit ne behim wo bi mu no tie Mako ade no wakobusa ene si ko asumesi we ko panacho o panacho wa bi we on bi obede obeka na wo kwa bisa yes e wo hwan ho elem si me ko sofo ho by me bi sofo ne de mitimi money din Mako tie mitimi money din se se ni se asumesi dabi asofo no osuro na mini power no wa no aka che wo hunu se wo bi na ye wa osmisro e mo mi di Mako elam ga say mitimi nya hanum move so fu bi but ye free a obetumi abondi a che mitimi amam do bibia say yanko na gbon say bibi say Mako mitimi kan che say takwa no no anu okoro na me toro bia wutu chick ma me kan no krenchero say dey we see two nsam no enye fe ade na wutu chick sa yankwa na nwe ti yankwa na nwo de nam ho ne yengura sori baby eya wo ba no ni ehwe ma me pa cho eya wo pa oba no ayare sa oba no be say wo ba branch e fe sadi no siti e enti se bibi mpo a e ka wo se mo feel say Emilia kwa na eye no e wo se nka no kɔ fam because wo de brabranje wa de wo ne ba ma kwa na tie na wo peska wo ne ho na se wa fa no brebra be ma no de be ma ho enti se abusuani na epa mo be ya yare sa no ma yekude mo dodo ababa we ya se wo no a ne epa ne chewie ne na nitia ne ehunu se wo no na eyo mo obi a wo ye mo ba ye pe na yare sa mo so ne ko abufuo mo wo besi dan na wa undo de wo do ye Emilia ma me pa cho wo na wo ye abrantie ya na ma na kwasem onyame ne minim ne yale ho hye na wo de bodan esan bebo wo ma wo na wo ye no ma me say na kwasem onyame ne minim yare no ho hye na ni fra ne mubuo unim ho hwe ni bubuo ni die ban yo minim ho hye na senka minim hu bibia okoda hospital mia me wofa ebebo mama ne say yeso ohia moja mi ye o positive it was remi anka mi nkotwe moja ni bi ma no asama me ka che me wofa ne say wofa say me ko no mo mepne dia enka metwe se bia wo yes and abrabra me wa yoko wo ba ma me minim ho anka me sra apro yo minim ho she ma na ye wi ayakọ because ma nemu Mako ya adia wo asem ba ko bika Mako asem na ye kan media ba betu mo nim se ye nka no me mama ni se nchechem gidigidi me ba ni se ameni na me ye no Mako ebi ba mo se me mepe ge na cho bibi o bi obede obeka chem na ade na me boni a me ye se ebi yawo ubo masu uyese na me yose na mapa na cho na bibi atotwa mama me se chechem beble gidigidi o anya na abebo owu nkuro ma ko mo nimu me ne wasete na ma se ye fe oba hanom no ma ko me ba ye no enti wo ba ne chopa ye gwade nyankopon chopa ma ko nya na ba chopa na odi ba ye e pa ne chawe chopa na odi ba ye ani bebrebe ma ko me ani bebrebe me se eni pa ne chawe ena emi me ba ye no am dia so me tu ma ko manim me ba se chopa na bibi obi ano why de waka na bibi atotwa etimi gya ma ko manim ene abusafo na chopa eje woni me pa wa chew bibia ma ye jema yo bia eje eti chopa ya na wonim se chopa se wo ho wo ba ye na nka o Mako ade sei na esi wo me ne oba bi ntam eti Mako we de dwato wa na me de ba ye mudi ka ko FM station ba ko eno ye frɛ me a me ko ye mama onu ani nia ene fle ne ma me no bi sanse ma me
na wokɔ anopa wo man na wo wɔ he asɛm maame ne bɛka wɔ phone no so akyerɛ ne ba ne sɛ ɔkɔɔ baabi ɔmo kɔɔ radio station sɔfo no ɔmo wɔ ne nkyɛn ne sɛ ɛyɛ nipa na ɛyɛ ne ba no ama ne ba ne bisa no wɔ phone no so sɛ eti sɔfo ne bɔ Emilia din wɔse nipa ti wiase ni nko na me yɛ nipa na abo a wo yi obi da sɔfo no no awoni ani enipa na yi obi da eti nipa abo nipa kro din yɛ na nipa na no wa hɔ na nkosi aga masa de mabetena ha akyerɛ wo nsɛm mu tententen ade moni hu ya mo se ani ehunu moni hu ya mo se ani ehunu create confusion aka nsɛm ani kwa sa wo kana bɔnten wo TV kɛseɛ yi so ani radio kɛseɛ yi so aka nsɛm a eti sɛnka susu ampa sɛ me ayaw ni mi mukura sɛ de ɔde aba no de yaw ahyɛ mi mu mebo emi eyi ma enti sɛ nko ɔba ya no ɔbɛka sɛ ma ya baba wa bi bɔne nti sɛ mebo nkuro me ba ɛna ɔka sɛ ma ya baba wa bi bɔne nti me sɛ mo pɛ na kyɛ ma me a ɛna ɔbɛka ne bɔkɔ sa nka abesuma ma nani na ma me kura asam no minim ho hwe me sɛ nka abesuma ma nani na ne de me kote ne wɔ he sɛ ɔka sɛ nko ɔba afoforo da bio me sɛ sia na ɔno pa me kyɛw na ama me ibisa ne sɛ etu onim kyɛw pa sɛ wate aseɛ ka besom na me ma me so mu kura na me nyame na me yɛ wo saa nti me ko so makɔpɛ dan ya beba ho emi pacho mo twɛn me da ase ma me ya mra fam nti e besi fam ho me pacho you ene de enko ya ba ye say na ya wie ya chance wase wa ya wie no bi akɔ ama sweet mommy ja fa me wura mu na ye ko dwa so eye ba he ba santa mami genge mama dia me di genge be so di so kofo bi sini I saw red card. Enti ayaba heba santa ba chamfo ba wasinya de wanyina ebedwane wo ye expert e won kase ne no mpe ne yade ene na yare sem wo wanya cancer of the bone arthritis for ni chemo e wo ba heba center wo kase na to afre ho na se emu abupon wo so a waposo taya ya won sama no aye safe for wontimi nkwa mo no for ni chemo e wo ba heba center yade hudo bebre so ba se fabre na won to ase emfama say stroke form yade yem kro e na feso kra ene mumreye eye ba heba center baby a wo beda gya yaresa no wose ma ne memenya na wasiesi baby kama edi ama wo eno te hwehwe na kira kwan e wo Kumasi atonso agom wono mo e wo Agogo hospital no e kire wo pe enkran so community 16 la shebi wono mo e wo Bawa house enche hono ma ya frachemfo ba e wo 0244083482 0244083482 Gasto and Mesoplax Mr. A and Romeo no wodwa so na Gasto Mr. no emframa gina wo yem obi ono maduane kakra bi to de yemu a na furu no na ewura obi so hono mo a na kono de ekura wo ye twia enam sa aduane na ni je ho pene wontimi ni biem ma wonsa enka Gasto Mr. nam sa no de ye funu mo adwuma pa na ye wo indigestion wo didi sa de ne ekura na sa bre bia be de bia no wo feel se aduane ne ntimi nyamo no wadro eye Gasto Mr. Mesoplax Mr. so ema ye de siesie ho papa ya himfie ho eme hote eye nwan bo so mesonso a yensabuo mo so ye ho atimi aha ye enrei ebuso ewo Misty Herba Colinac Cap Herba Ecus Pharmacy Nana Boache Afe Repash ene Albert Samuel mo ho nyina mbenya enrei bi atom 0248778899 0248778899 College of Medicine and Allied Science admission gusua ekosom wa wire science program bi penye na pesa wotwa so enya upgrade pa na atimi medical doctor no College of Medicine and Allied Science woje esuafo amowie senior high na pesa wunya first degree ewo health information management afel benya degree so ewo bachelor of diagnostic imaging College of Medicine and Allied Science asemen control say afi admission no ekoso no tibomodien bra na wo montetew ekwanhoro nkoso info@commerce.edu.gh eno anyone email info@commerce.edu.gh aya free school penifom ewo 0208 456556 0208456556 wo frɛ pɛ Commerce in penny form wono man kasa ebeje osom
Maa Global Link Limited, we link you globally. What person who to kwai? Sa we nurse ni cheche ni driver ni engineer, businessman ni businesswoman. Wow, we adwuma bia wo Ghana ha say ya person odi to kwai. What they call Canada, Germany, Netherlands, Italy, UK, Australia, New Zealand, Mexico, and Brazil. One more day so obekwa Maa Global Link Limited. Ayen krata semi nyina kama edi amount. Akwantu awo mre ho akwantu obekwa na wadwuma no aye ready da hoda da de. Eye Maa Global Link Limited nkwa na betimi aboa. Wo mo san so eye car rentals ewo Ghana ha sei eti ahwe no macha kwan wo kumase nkwan de a wonom ewa safo ne senate office edi enimhwe enkran Wager White Cross one West Africa Deco Hotels ena edi enimhwe 0205874034 0205874034 Power Specialist Herbal Hospital was say power too many de nyame de na so wade nwayare sa ene ho tumi nyinada ama Dr. Akosua Eduaya eweye bremu de wono kwa na wo tumi ni bibidro ya wade tu yade asekura ede mayen hepatitis afrase wo moje abasobode eno nte wa wanya hepatitis A B C D ana E wo so so akotwa scan ya ka che so wo brebo no ahonhono anase wo nto asitire no etatwetwe wo de ne kase mu abupon de ato afre hom de wanya outside de wanya kompo munyina mofo mani nkyeremo e Power Specialist Herbal Hospital feya selek bosomtwe kwan so eno no e wokumase wo mo ene Jasbro filling station ene de enimhwe enkran kwa benya pokwase ACP Main Road Takrade Anaji Estate one Anaji MA Primary School edi enimhwe 0200383831 0200383831 Edu papa ya enso toba ya nasa eye 3P garlic mixture said Ghana fo age atomo nti eba ya na kire se asa na eso so bomoden asa wo so abere bia bepa bie na etimi aboa wa pomuden ekwasom wa immune system no aye mre de wo pressure de sugar level no e wo soro afeso kura no de wanya asthma ya de kire home ho aye din de ama wo wo so agunsuo ntenta wo gunsuo a wote ya wo ba wa fiche ko na sen etisen eba anasa emakura eba so ya na ya no tesen ma wo sa enka 3P garlic mixture Eyedra vitamins any minerals ahodo no ahyemuma garlic nko eno no matwe ewofra eno tene nom enye den ensuo bi anim yamfa kaja emu ahoode ne do so pa eno ti sabrede wa hoto so wa pomuden kwa so de eno a any 3P garlic mixture 0248928824 0248928824 Transp natural mineral water ensuo ebo ye ho ban de free Taford ho a wo say ya bodwu so ekenya nipadua sade wada na dry no hia nsuo papa na abanum so de a eyanom Transp natural mineral water mo amoto nsuo traffic mo wa auto ni store mom won so awubo dwa na pa nsuo a enimonyam mo package ni ye kama jane na so ye guy na ade asma hoho de eno ani Transp natural mineral water bomode so obepa bia dodo bia pa bia no frepe won beje so na chese won de bia bron kankan eno mo be ye wo ye wede wo to be de adwabo bia no wo pa nsuo papa FDF age atomo de a eno a ene Transp natural mineral water 0554207384 0554207384 Congo ointment every natural inventors say Congo aba ya bie mu so ahon tisha baby na eho enye fine efama enam se Congo de ema nyina eye masima ankasa ya de siesie ahimfie sa de siesie redie nanim eno to redie nanu no eye nsawansa pompo ekoro na ntama propro anasa wo ba no na kakawre ewo ni tiri ho wo so awujare wie pe na ase asa ate apia gu so wedro no eye Congo ointment ansa no batan wo bebo wo baketo ade diaper no eye di nkan fa Congo ointment srasa ne ton sade be ya nappy brush and samba sa biada enwa abofra no to hom 0249017101 0249017101 Alaska Star Enterprise Alaska Ghana's #1 original wallpaper center baby a Ghana for aja tumo atufo ko ekotu wallpapers papa ebeton ete ho foso Alaska Star Enterprise any hotels restaurants any baby biada eba na hwasiesie padia Alaska ejane na so wallpapers bed sheets blanket curtains original curtains bar TV strips light epoxy chemicals waterproof chemicals and a face stickers sofa covers wall frames ni nyina busu tam Alaska Star Enterprise eno ntikumasi do Mrs. Anoche Plaza Brosani mwa yebo twi abotrede de ni akyemom enam se Alaska se atufo no kwa de mobile bo no waye ni yie se de be ya wo so betimi aton enya ho mfaso 0268419596 0268419596 Currency Ventures Ghana for se wo mo ni ye Zahara Mixture energy capsules infections na ne de eno emi eno ne de to ase ba ko ye topa ye ba ko ye nsuo eno nte ye de nketo na be memena kese ne pa na ye de two infections ase
afe be ma eye girejira wona so pa ya wobre ba ne twenu twide ma cha se wo ma mo pia for Valentine ba eno te be ma bia fela no eye Zahara man capsules afe hindi heba mesha wo be gina wona so agi se waposo no ya ne nyina wadi nkan etoase eno te wodi hindi no ebetutu ya ne nyina ne wona mre ne nyina se wie pe na afe Zahara man capsules no de asiesie obabi ma bibia tumi akoye e de ama enre nyina dam Africaristic Ventures 0248569335 0248569335 security shade system as a wow CCTV afe video intercom access control intruder alarms remote surveillance and afe home automation bomoden fa wani kiremo e wona ka chese ya wo shop anase wo fie ba bibia da ya wo hia bambo no security shade system as a Bratinga Junction wonom e wadon fast food ho na wonom hwenye bibia kama enfama 0506215901 0506215909 sweet mommy me da se papa abushia mometrase na we de yenko na yentumi kwa homa no so na mkrofo aye wade papa ekua yenko tell na memo mako ensem we no na emu donso enti kakra meka ne se yaw ewiase mi bibie ntumi me no enipa bi nyimfiri ya brabo obi wo ha o se me de bibie ntumi me ena me de o ka me meka obi awie ye ne asem no ene hwe bebrebe a waye ye de wapa wa na eto ho ne ya kenkan mu nsem a ye mpon story we ye betimi atena so na wotwe we nyina enso because ensem na egugu mu no si ye bie chapter we na chapter we abewuram ye bie chapter we na chapter we abewuram ye bie chapter we na chapter we abewuram se ensem no doso ahoma no so abaya ba kono ebo ni dua bisa yawo no to papa ba no so ma me beka enukure ninu abare klase enukure enyama wa ase enukure dia ba kono boridi se dan ne wan yakofa so di ko ru kuna wobi enyama ya wa ye no edoso so oye nyina no omuntu no fu se be ma odam emamu se de yu na obi wo utudufo anya yo utudufo se me bibia ntumi me na me ka awie ni asem ene ne se bunyina mu di na chi no ene wo hunu de wo ya ho yawo aka wo benya aka wo kosa abrabo na se foforo na wo hunu se de obesi atoto no eti wo akaka bensam ya wo de ne ho kɔ ne ba ya wo de bibia ntumi me ye wei awie ya no ene asem ya adwene saade no ya adwene saade no ya de ade bi ye nua ye wura fisi wiase ɛda etwa ne ho a ebesa kwa akosi ene ya wawie ya si o enipa wani ene wo kanea wani ene wo nse wo kanea adumu o ene ya wa ye de otosu wo kama uduru ba bia wo ye bema wutumi bie wa no ene ya wo ne wa mo anyi ene se wo bema kura wo ho a wa mo ye de ade a wutumi mfa nya he ene he sesei me de mako me free ya ode so no a obi ade sua ade no na me ba ye nua ba yi so Emilia nkai bibi kakra se wafa baabi ana na asem bi a waka ena aba ya wo a ena meka no obi anim awie ye ene o yonko ho kire na wo sigu so na wo sire kakakaka kekekeke ade be kire no ebetumi ayewo a ebi kura na ade anche na nwumere no na ayewo a enti se wo jai bibi ma ne ka na nyehwe wujasemane echa na ufa hwe nche ye because obi anim adechie mu nsem sede ya wo de ye wu nyina chie no nyame enkum unsem akọ na me ne wo ka se ababa wo nyame do no pa o nyame do no pa because unsem obi a wetwa bi obi kura didi a wo hunu se tefra damu o se kura damu o wo hunu otumi fa milo ela nomo dae na milo ne nsa ebo ebra fa when so obi twa bia wode milo ye dan enso so ababa wo etumi anajo no a onim se obedi ne nkwai papa bi no wansan kwan ni bi ani wotumi nyame ma ne tumi ehunu milo na wonom dae kopem se ade kyenye wo hu se enkwan no bibi agumu ye de aduro agum na nyame dɔw
eti hu ntokwa ko nyame wonku bi ma okay eti se ya waye bibi kura nyame ama na so asoche okay eti se wo de che no a na se nani beba fa che no na asoche ewe no wa bere papa you hear say de na ya usiti e ah no ne ho ah ne nipa bia nyina kan kase me hu picture na me ye ma hye me eti nyame ache na so ama eti Amelia mesraw se bibini a mesraw jem na ahoto enye de emra na asochie no nyame ache na so nyame ache na so papa 1 minute wo vo amfa kakra so enye fa eti kakra kan mesre yaw maame omra fom na ne ba no ho nto no titi mama say ade na afa huhumu lai wo mu mienu nkomo no enya honam nkomo no mu die o enya huhumu nkomo we say wotumi di maami say Emilia aduan de otumi di bi Emilia aduan de maami timi di bi na no Emilia ayi maami na aduan no Emilia timi di bi enya honam asem no mu kan sa no yebe se maame no omra fom na ne ba no honto no titi yakwa ho man so 0322498035 0322498035 0243114497 0243114497 odini ba bia free okay yeah Yamin show pa we didn't be free 0322498035 we didn't be free Maa Akos that's it Mfapa bi akwa wo do oba na emu le boni so akatua ni wanyi e ma me so wan fa na o ha ni mama ni ma ni na wa fa yes we didn't be free 1937 yankwa ko plan di mo dike ya tele ndani fase ni tele Onyo me da say odini ba bia free hello odini ba bia free okay odina so onkase odini ba bia free na ko grade 1 no teacher nku grade 1 yankwa na ko je kan ko je ran so no bi fiafo no ya no ni se na me de ba no mo ha dingani wa ni na dum mo na ye sa ite so ba pon pa no pa dia na tona tambi ya e ko ko men ko da ni ba ka kan jama mo le hon wa ni ko dum ta ni wo ko ani kam ho me da so odini ba bia free mommy is the best mommy the whole and you see me no mommy na you see no I'm in chat professor ni ma Australia you mun some to the se papa I was say o na na ya me ma me o ma me gini pepe for you back you don't know the motivation for the japla e dey train through influence ni mamu mi ni na ya ko asomni le kremo ni aba mommy ni nta ba ho no ta de mo bi a ta asem de hu a asem a mo bi a nka ne bo asem na obi a ho nsem de mi se ni bi na mo ye no nyame onsira mo ta mo nke se mo bi sinsi Emma asumidi abana we dey marry jatapa ni payamayo
nyame nhyɛ pa no ne say mari jata ne fa